medase se wode wa fidie no ato Adom TV ya woni betwa na muntuo ewo nkwanhye mre we so me a me dwumadi ho chia me edi amje so ni tekotego ene dia mede bre won say start taking control over the life you are living wabrabo fa hye wa wonsa na fa kwa be fa so de wabrabo akoduro na me kase fo wabrabo hye wonsa ubebisa se na kade be na me hye wabrabo hye mensa mini sika mini boafo na kwan ben so na metime de mabrabo hye mensa na mayi what you think you become. What you think you become. Nya wodwene ho no enna ebemu. I know most of us have heard this more than once or twice. But what does it mean to say what you think you become? Minim say what is asem da. Na ede na e kire se de amedwene na ebem. Mahunu se emre bebre ye nyinara ya na yi adwene fini ya adwene ho. Every day you have over 60,000 thoughts. And most of them are the same as the day before, and most of them are negative. Adichi biano, adwimbe eduasa, empime eduasia, 60,000. And enam wadwimu eko edi akonyaba. Dodo na ya adwene a wodwene nra na ano ne mfese ne. Na dodo na so eye adwene a enkoyi sebe negative. Se wo spend wo time, se wo dia atete ni abomfiayo. Ni empu ensem fata and negative thoughts na thinking your present state will never change. When you spend a great amount of your time thinking about past situations, living with your regrets and what if and why not me, you suffer. So obenya kwan ahye bibi so abrabo mu a. So obenya kwan aye bibi amana ye a eye wadwene. Empenin say a troubled mind cannot think clearly and vigorously. Adwene empo adwendwen da mu no emwa enkoso. Ye nyina ewo atenkan bi sesese ye yie. Ye nyina wo atenkan bi sesese ye dinkunim. Ye nyina ye wo nioma bi a yadwen se ebetimi ayamana ayeyie. Ene mama nkonwa na ade bi a beye abeboaboa wo no na hyase ene wadwene so. It is an area of life most of us gloss over. But there's a connection between your thoughts and how your life is transformed. There's a connection between your thoughts and transformations in your life. Said ya brabo be sakrano. Nijina so eya adwene a wodwene. Ene dey se wotimi fa wadwene a wodwene ho. Na ka che o se be madwene a madwene no. Se medwene na sakra ma brabom. Mind is everything and what you think you become. Papa mu bonimu nyina so ena eye wadwene a wodwene se twa konkron e ka kire o se ne dai me ma nkwa ene owuo me ma nhira eno me samu na yi ba ko a che se dwene enkwa ho na dwene nhira ho o ma nkwa ne owuo ye ko owuo anya se bia wawu da wa ekosie wo wabrabo na nka se e bia na ba bia wu u business a wo ye bia ba bia wu empo wa ware awu o se ne dai enkwa ne owuo nie ehyanum nie na mesra se semo na yi nkwa na obeda asemo yi nkwa agina adwena abadwene. Everything in life is based on the energy of your thinking patterns. You first think anything before they come to pass. Nya obenya bia no efiri wadwene dia bepe bia no eye wadwene na wadwene no ede nema bi ko ewiemu e friend vibrations na ebenya neoma wo kan no ama asa ba wo nchen sempo ka se me bra watu ase aba wadua okase yie enye yie wadua ba adwene bia badwene wadwene mo bi ni ho ba sa adwene le kura wo media me nsem fata media me nko school dentim nyamia media me nyatenten media me yesei ni awo ka no ebebem wo se meboa na me ka kira o se when you say yes to fear and self-doubt you say no to a meaningful life. Se woji ehu adwene eto adwene proso wodwi abomfi adwene eto adwene proso wodwene se me de mentimi nya bibi adwene to adwene so a wabrabo ensi yeda ene da ubisa me se me ma omwa bi. If you were to ask me to help you with one thing that can help you become great, ubisa me se me ma omwa bi a betimi aboa wo no abra bo ayi a se mo bibi a betimi aboa wo a
Any say me kyerɛ kwan betumi afa adwene correctly. If I have to give you anything to make your life better, if I could give you, I'll teach you how to think right. So if you have to change your life, you have to change the content of your mind. And you have to pay closer attention to your thoughts, because your thoughts will shape your life. So say adwene bi eda wa adwene so say mra make say wa ko school, say onko school, say wo so, say wo sha, say pani, say akwada. Bibia ewu hia esene adwene a wo dwene. Adwene eni nipa. Na ye wa adwene mienu, ye wa adwene ba ko a esum mu adwene. Ene wo ba adwene ba ko ye han mu adwene. Meka esum mu adwene a esum mu adwene say wo de wo mpa adesua, lack of knowledge. Esum mu adwene say wo de bone ahye wa adwene so ma. Empo etimodene ahye wa adwene so ma. Pesame nkumunya ahye wa adwene so ma. Entro ne etan ene empo nkrofo on sekodie ena ahye wa adwene so ma. De ensem fata ena ahye wa adwene so ma. Me de mintimi ye abrabo ye obre o enkoyie mefa hini o sa adwene ahye wa adwene so ma e de esum eba wa brabo mu. Nemom ye ka se ehan adwene a ehan adwene ne se wo pe onyankopon asem enyina so na waka se ade nyina mu no bibia ba wie pe ya mame na awurade otimi mu no wo so se nneoma wo wiase ntime yie me de meye edikanfo na menye chitani. Seek your motivation from the word of God. Na ebiom wama wadwene ada wodoso. Wadwene ada se meye bibia ma obi. Wadwene ada nokure so. Wadwene ada moburu ho so. Wadwene ada se wodi wobuo manipa. Na wadwene adevote to the right things. Ntina abrabo aye boye adwene bi ho a esum abrabo. Ena adwene bi ho a eye han. Ntina da iwo dwene abisa se adwene amebadwene afa me ho yi. Dia amedwene afa obi ho no. Dia amedwene afa mabrabo ho. Dia amedwene afa onipa simasi ho no. Eye sum adwene ana eye han adwene. Na wodwene esum a esum ebe kata wabrabo so na uhuru hwe. Abrabo aye boye no. Be say abrabo aye boye. Adwene bi wo ha esum adwene. Ene se wo mpa adesua. Lack of knowledge ma esum ba abrabo mu. Ene se wo de adwene a wodwene eye boneye. Ene mpo susuye fi. Ene susuye a ehu. Ene susuye a papa yo nim. Ene mpo susuye a epese mukunya. Me de minyade a me mo bibie. Me de eno ena ntro ene bre ne wotan ne atimodene adwen no ende esum ena ba abrabo so. Na emom se wodwen adwen ye han a ene se obepe otwedi amponsam a kire kwan na wobobo ne nsem ho na ma wodo atena akoma mu na wama empo amoburu ho atena wadwen pon so na wa se me de manya bi ama obi bi na empo wa ne se obedi nokure na wodi nidie ama onipa na wa se me de mekenya me ho na me mama na me onyame bo me se ne so entimi so metimi bi wodwene adwene sei a han adwen. Bible no say we must demolish arguments and every pretension that says itself against the knowledge of God. Ade bi e be sori e ka wa hye no manwene ho ti be bi a wo mu no manwene ti bia no ho na adwene a opese wo kɔ na adwen pa adwene a eye han manwene adwene a eye sum ya na obo bi sobo na obi na ayami o na obi na etiami o bisa se wan na otan wo esin nneoma a wodwene afa ho otan be na tan wo sin adwene a wodwene esum adwene e de esum ba abrabo mu na han mu adwene e ma han ba abrabo mu na okọ anim toti aha na meja wo megini se ene da ekoi obadwene ababisa won sa adwene medwe esum ana han na adwene a e de han be ba abrabo mu adwene ye odo pepeye no kureka empo papayo na se wotu ho asi waye bibi wosom adwene na utie onyankopon sam ada kyekere were ada bo antoma no abobra medase ahana me no besie wonim dada ediam yeso ni tekotego na ochina nyame ya adom na adom dom ye Adom TV a minum se be san hia biom woni onyame entina.
Yamamu nyina che yamu akwa Badom TV Badwam kasie so anopen samase na braso sa utibie sa Adom TV Badwam kasie nsam na ne todwa wo mu bi ya wo betie nie abetodwa se suku emofra be se 250 eyema enya de se wo mo eco school nti eye wo hawo ye de mu nsam no ebebramo eye vaccine ho akọ atwe no minority for aso ejagu aban no nchemu sa waso ye bibi edefa ho ne boye mofra no ho ban sansam no ene sembi na no pay ye de bro sa Adom TV Badwam kase media fia amankwa tamaklo Facebook/Adom TV ayo ho and Go TV channel 176 DSTV channel 280 afia ni de kwan sutie said ensam no enchiremu ankasa etie project manager Dasta Ghana Dr. Ernestina Tete NNA what the statistical service for report about ededie say maywa be 200,000 die enya de so mo eco school enti send your girl child to school no a ebrebi atwam ye bo ho dawro no ye say gina mu den a maywa wo maso school kro no wo mo entumi nkwa Adom TV kase etwoso Star Ghana Forum a womo eyeye efa girls education in Ghana enhwehwemu ebeto dwa se enema ye akwansidie edefa ema adesua ho no eyade a ensisai project manager edema Star Ghana Dr. Ernestina Tete ene kire nsemu mu echi Adom News abra womo ehia stakeholders a womo nimde efa emaywa adesua ho ewon kran a quick review no ye hu se enhia dance sign ahokyere ohia ne ahokyere mankola ntimi nko school especially mariwa imprewanyi nsen mmomokwa no wo agyae afei so ye basa busumi so no mubu wo nsa baabi kra ni wo mbesiesie wo mo to muko school mu a na ye twetwe wo mo ne ade nte na omunya nkokora ebinom so kra mpo pad na obeto no oni hum sika sisi a pad so bo kwa na ekosho nyoma we na edi nkwala nya ne se ede mankwala so ma aware ye child marriage anase nkwala mo aso imprewanyi nsen wetu akwatena be maso ni nyina di nkwala nya free tete eno na edi omunya ye hu se enhye dance sign na mom de aba ne se covid therefore so de ne de be kan ho Mento akasia no so na yenkwa yansam foforo mu na eye nkwadanro ya ye wo foforo ye de eso wo ma na ye bo wo mpane aye ho aye den wo my Ghana mu no minority fo hunu ne say disaster eye ade a wosa ban enemanimi ya no wotu ho anamo no hweye ora honorable Kwabena Minta Kando wono ene minority ranking member da health committee no so wono ne nsentwefo adi nkomodin semi etudwa. We started recording measles in this country around October 2022, 4 clear months ago. This is an emergency situation. And the minister and the government, this is a clear failure of government, have looked on 4 clear months ago. And we still don't have vaccines in our system. I think that this is unpardonable because in the planning for vaccines procurement and its deployment, we are supposed to plan ahead. So, for example, we look at the allocation for vaccines for 2024 in 2023. We look at the vaccines allocation for 2023 in 2022. So why have you run short of these vaccines? Enwechi okade to aso se eyebonesa aso yeyi ede won sabehye won demri fam amabambo pa ne ho akwa atwe e wo mayimu a ede wo haw ebebre emofra. Every child in this country per the 1992 constitution has the right to good health care. I believe that the minister responsible for health and the president, the vice president, they all had the opportunity to immunize their children, including their grandchildren. And somebody created that opportunity. In some jurisdictions, it is even a crime to sit aloof to allow the shortage of vaccines in your country, to look on whilst vulnerable children are getting infected with diseases that can easily be prevented or avoided.
Hadeshia ya womo ewo baba dongo ene botiano womo bu afuye papa ewo ga south mensinimu won kramantam mu fi se womo susu se empanifo ye nhwehan ne wadwuma won anye ne yenti ene no ensu eto ahomachi ni mu na nam so na nkwada mienu de ede won akona nanom ensiedo na gata ni bubu edi ba manfo fie sese ensu no tunkofo bebre free hanom nanso no ya kan no obi ama meboa yen hwe na madwi hwe so dasani ahwere ne ba mienu ye wo mamu hanom ye gina ye wiem egina nsuo mu to aba enti hwan ye mboafo oga na hanom ye sre omampani e to aba ma no ye nim so anamonti ayifo anamonsifo a omoboa omomramaboa yen na yesu ye ganafo ye ganafo ye bre o mam eti omomboa yen Enam nsu a eto hu nti no ahyen beye enan na okopie mu ewo kaso tobuta womo eka ateche mu ewo kwan ni so enam se nsu ni to a na nsu yi akotwe ateche abakwan nim womanfo bi a womo wompatem ho no na bo aye mo yi ahyen yi efi ateche nim ensem omode to adum news anim no ebinie nyakura medwen ho amenti ase ade we yi 6 years na ewo hostel skase ye kwa a ejuma da ha mo ba be ye ejuma no mo be ye ejuma no ana Ghana mpanyimfo no nso no ye de ye ni ato president to say president entimi ambe ya ye Ghana fo mpanyimfo no nso no ye entimi mbe ye bibia na emboa obi asole ana oka de ope mpifo bebre wa ha obi anso eyi nani nti aban ni ntwa nani no mbehwe Ghana mpanyimfo ntwa mani mbehwe ne ye nso ye to aba nani adehia womo nso won sakina ene oduman womo nso gu won yam fi se no nsuo no kakra na eto ye kura no womo amfa ne bete na womo kiremu se womo entwen ema kase ni nyemu ansa mpanifo mra meboa won efi se womo de nsuo kakra bi kura na yiri na ese ne ma na de bi ikọ ne ade ti mpanifo mra meboa womo prince so sie du ko ho eto so bebi a mejine eye Insakina River womanfo bekaya bosumi enie ana Adom News nsentwofo ye bepie mu ewa ha ene womanfo a womo etiti oduman ene ne mpatem Mayanto Adom TV Badwam kasia no eso na nansan na ebeto dwa se osrani sojani abrante wa 21 years nipa bi a so mo bruno so mo de sekan wo no akum no e wa shama ne mpotemo na enna a wode sa ba mu ano eba asasi so a ne din de afu a kire mu koma one ne ba ne di ye ne ba bi a no wo kosa abre no a torenche mati sei to no Adom TV kase eto so ti anche na mebra ba ko ba ha mesi bra ese nura wo fa se ne ba wo na so wa medu fi no se me kran kan pese me kan sem bi nchire wo am se sa to ka sem pese me kan sem bi nchire wo na me hu se me ba ko firi kona ha se apie onya kan sherifu pe no twahwe am se a sherifu ade wawu ana no twahwe afi na omo a amanfo ba no mo hwe mo phone so no mo hwe me no mo hwe mo phone so no mo hwe me nim ti me twen ba ko phone woni sa na me hwe na me hu se am de sheriff picture to so o sheriff uniform da so na me hu so ma san kire se e ku obi da ho na se de me hu so ni pa kwanda na me hu se e sheriff a ene me tiam se me ba newu te fa na me frem panyimfo no se na me ba newu na mo nka nkire me no so o mo ba ha nti ni obeka bia se ba newu mbo anti o mo nya botere o mo ba Tiwana manfo de milika ba se yakun sheriff taifa na msia aden den ni sie den ti no mbekun sheriff wa ye den ono obi kokon ye fi so no won to kwa aden na o mbekun sheriff anu kama mfa na yizi mana ntimi ne modin pa modin mami ne modin efse afa minti sabo fa ne wonso meti ho no sunkwana misu timpanyifo ne ba ya na me papa ibisa o mom si sheriff o ni eden pa ten uwe na chi na femiti se ese bebi o mukun no oni o mu preso ama okobo obi kura pon se npa kone moa no ama wotie se onyo kronfo eso jani o moa no bia amfi no ama sambere ma okokro obi frɛ no bo na mane se o ma so mo ni so jani bi preso nto omra na bo se o munja na bia na kronfo ono so ampie
nso MP ama ono bi na no assemblyman nankasa bi na no aka Edwani ewo asama na Badwam pesia so Henry Ernest Nogbe said the asrafo no abaye ewo ho no nyame anim ni entweye oni Adom kase atoso Emrashe bedwani a wogire mo manfo a wo mo assignment Henry Ernest Nogbe echwese enyese wo kase de omanfo eye a enam so ema osrani ehwere ne nkwa no eye papa na emom de wo sere ene se bambofo ebeye hwehwemu kan na wo no mo adi sa abonefo sem no emra ene wo mu bedi nanso ema bambofo emfamra enhye wo mu nsem a enipa wo ni masem ne wo hwe kura no wo birim wo mu oni amane boni wo hina mponsa ene twetwe sa enkomoyi. Nobody, no individual, civilian or military should take anybody's life. Not at all under this sun. Whether the person is a mad person or whatever it is, you don't have the right to take that person's life. And so I am urging the police and other authorities that whoever may be the perpetrator of this heinous crime should be brought to book. We are all for it, and I will not plead on anybody's behalf when that person is being arrested. What I am against is the military's invasion in the community, tormenting and molesting innocent residents. People who might have not known anything about the killing, people who might have not known anything about even the story at the first place. Molesting them, torturing them is unlawful, and you cannot do that. You cannot act like that. Two wrongs never make a right. Closak Fonso Eden Samo to Abanim Sankabeya Presidential Office Act no ya Kasafa Civil Service for Numa 1992 dieno Kebeya Penifo Enyina one more ensisem Executive Secretary Isaac Bampoado Central Fonshia Mudia Sieno de Sansemi Etuda. We share Constitution Article 58(1) or C. The executive power vests in the president, and it should be exercised in accordance with provisions in this constitution. So we Ghana constitution more. There is nowhere in the constitution say Presidential Office Act. Now yes, our act no when you see the appointee apparatus and guru boys. So civil service ejuma say on yen one penny. Yeah, happen with Miami. This I see a debt exchange program. Isenti Closak edito aban enim se won fan hye yengu akwam na samra no wonyin firi hokora se be ya wo manfo enwo beto wo mu. But yeah, feel say civil servants and public servants are allowed to do their work, will not be in this situation. So the year recommending say aban on taking steps to nullify this act immediately, because it's doing a lot of damage to the economy. And this is the time we, all of us as Ghanaians, should stand up and kick this law out for the betterment of Ghana. Health Minister Kweku Agyemang nso ne Central for di nkomo aban no ye de obetumi bia ni manimi ye dendenden na enkwara ndu a ye de ma wo mo bra ya wo mfoforo a ehwo aye na e wo man Ghana mu no won se tumi aka bie Adom kase etwaso ni tietie mu ane se WHO and the American CDC for a report to be. I say vaccines na yedi yenkura no yedi wo be yeso be numa ye wo be vaccines no. Enam COVID-19 em say manufacturers no ne ye nyina obi attention say COVID vaccine so. COVID vaccine we are see develop on 10 pa yasana utilize no very seriously can separate compare. Intiama supply chains and say procurement systems in the supply of I disrupted. Just say I can't crack. And I'm saying in 2021 Ebano vaccines say the Yankurano Esatinya supply chain disruptions. Just see we order Emma be why be quiet no assembly. Emma Oshe information bedia my estimated 9 million cases and 128,000 deaths from measles worldwide. We are seeing now come because of Sanya Manunti. Nkuranya be measles no over 9 million. Emma move 128,000 efrimu ewuye. Into the advising Safia COVID form no mani be anyre no ho and making sure say
yɛtumi come back on track wo baby a ne yewo Ghana yɛnya shortages anyway outbreaks no ebi aba ha ba nokre pa yo ma nipa bi policies nti bempese beka nokre Ghana Health Service for any ministry nyina yenya notice record free any of our hospitals even including private facilities say measles eku akora bia District Education Director ya wo Garu mention mo Upper East Region Philip Frederick Alele ene wode to aban anim se womra district wona school ahodo wo ho no nkonya eni ho uye no fi ho so akade ahodo bi a ema school kɔ nanim ma adesua ne ade kyerɛ ma ne ema ne muso no eno so to sini wo ho nti wo sere sanke be ya aban mra emeboa wo. The Ghana Education Service, Garu District, has made gains in enrollment as a result of the expansion of school infrastructure in some communities. The above notwithstanding, the district still grapples with overcrowding in some school communities. People lack access to safe classrooms to learn. Financial situation in some schools are getting worse, and this affects the overall quality of teaching and learning. Kentampo Municipal Hospital eni esan nkwanhia ya ta koso e wasa kwantempo no so ntino ama ede wo haw ena aba beto apomuden adwumaifo e wo ho no so ne tichu ene wo matena yemu ho samo kire se hospital ho no wanka samu kura no wo mo ho kire wo mo fi say emergency kura say ne nipa mienu pe ene betumi afa wo mo de wa district mpanifo anim se wo mra emebo wo accident. This is the third one I seek in Tampoa. First one, Nipa Bay 50 something, and I see water force. Second one, Bay 27, and Nesu 23. In the yesterday central government, and say through the Minister for Health. Kintampo Hospital, no, and they say Pijamukaka. Now I feel so emergency accident center, so you because Nora. Oma no omogene emergency no se na yen facility no bitimi ahwe oma nka ba kono kura wo free no ne ka oma no ye 23 no nka wontima free no because ye free Tamale teaching hospital na bed na ye ma because amount for so e was a condition no ma omo so ye hwe omo ye free Kumase confirm no mo the same problem intino se na hospital ama your facility e bitimi continue omo na e bitimi ahwe oma I'm efficient bit ma dibi mu kwa hansa na omotima ye Ayaresabia yi mochire ebe Kentampo College of Health and Wellbeing pa the senti eyana adesuafo etan ekoho ye ne ba kwa ye friend Jacqueline Alhassan atwetwe enkomo na wo kire akokudura eyana wonya ansa na wotimi akowura mo kire honom for the city course na me yo college course na the person work the way am watch in city say na nipa city say the beya embo me hu because na chime nurse say the beya embo me nti me be say no city na me be hwe no de asifan like utimi hwe the way nipa yen say utimi hwe the way nipa tia moa owu ni kosua mpo na ni kosua mpo na wabe hu na no the way nipa city pa no ma ni le ma nipa city pa nti nwanti ameba Founder and President of that Shepherd to Shepherd Network of Clergy and our General Overseer, the Faith International Ministries, ano Archbishop Dr. Daniel Mensah and Tribu Siakon, Sabraso, my Ghana Muse, nya chaplaincy service, wo mayimu, near Womunina no na Womobema ye, Nida so, Nina so, near Adom TV, Edin Comway. Nientia ehu hia bebre no dia adwumadi a chaplaincy entin emma ye de bahanomo no ebi ni sen yenim se wiase sesi e wiase ebeye den ebekoso aye den sa obi aka se wiase enye den ana sense san beba oboa because ana Bible na ka kire yen se na edi e kire no emu beye den ye hwe Ghana sesi a obi esu chaplaincy ye dwumadi a ebetumi aboa ne se ye the hope every nipa ye free a Sunday mo kwa bonten akachire nipa mo manya ni daso se the situation bia sitie bia no ehu hia se wotena se anhwe ye bedu baby even ekoso wu bi okra he doesn't feel like so betena se ko pese oku ne ho but chaplaincy ye dwumadi se ye kwa ye betumi akasa kire nipa mo manya ni daso foforo bi se ochena wo ho a ni daso ho
eno achi oto ansem ne so wechire mu se imposa abambofo ko wo man mobom homodin ye hwese atorenchen bisi a won betumi ayi ntem aso ano no nimde ne nchecho asofo wo man mu ewo no ebo ama se obi mpo na mo haw bi mu a omutumi de ne fa kasa kire mu manipa kro no ho eto no the entire clergy no ebe get involved say your skills ene ye disua no e different kakra from security agencies no ukọ soja mu ana police a omo wo chaplaincy wo eno no kire say dem di ka omo ya sofo omo ahumobro wo mu more than physical soldier. And you know, say yes, yet banners are so full come together. Police, any soldier in together. You know, Munina baby, I be draw a dance or see a cassa, ye two nipa for ye advice nipa, ye man nipa counselor, ye to me chichu reno, na ye yabem. Mayina no so na yemfa Adom TV Badwam kase ano pena MC ha yada sepa no mre ene wadaje me sure so guso hwe se wo pia ko wonuma so a Erade mfa nkomra asumdue mo ne mo betimi aso ahwe live on Facebook/Adom TV de adu so no de bonkrata no ayekrado ne de ewiase nyina da yayi ede asi ho na ye ho ahwa ma nyamishrama enkanka Ghana ma enti ene oba papa bia wa chim ne duku pa na se de esi fata no tumu se ma no de oboa nyame de se da nwene ye enti e bibia e complicated so ati ase enti anoche wa ba adwo ase wa no abona botire kama hu so oba sura ban mu batampa na ene amincha o de nyabotire amini kan hwa wansa Batampa bia boko Nyankopon gusu so pa o shadow so is on point semi fian on say de odi achesua de odi animu nante yes so we fian sister penny nante o hwan pa ba se enkura no bia so Nyankopon adom bia madepa adepa ho ye wada no ko school oko school sa brede wo kwa no it's a happy International Women's Day same to you so tena se go ho so de nkura beba wiase oh yes kakaka so maka se misuan mo wayade ti wani swade hu bota ye ma wo ma no rade ma unu hu amen rade ma hu na nkanso amen wa ho fem ahodin mu se ya ti rade beje wo no wada no waje wo boko nya gidigidi o mremu o da ho boko wo hu se mi kwei mechi ye yes o ha bia ni akiri yes sa bia ne ye hwehwa ma ba tan bia no ba tan bia pe o ba tan bia ye mpaye ye ni swade hunu ene se ye bekọ no wo hu se o do ma no agina ba bia Tese wa kokora hu se Erade wa ye bi eno a tenne wiase nyina da ye de asi ho celebrating ma no eno obo hu se bibia ye wa ha bia ye ma nko a ma no nko aba ye directors no ne ye camera fo no na ntam bebusa no because minim se camera crew no ma wom ma no we da che hene kwasinsia wo be kampadu ene ne wo se nko mo tena nchen Sarah Akapo Priscilla Sandra Akapo yemre Sarah Mafeno tina mi bobo ndino Sandra na Priscilla Anaman na wo se nko no soso no ene wo mba bejire na nka yema emema no eje o ma home na wo no eda oho ne hu se ne de ama mema no adan so se mema no on se ye kase mba de betumi aye nenso ya na ye wo se mema no gina echi no mo boye echi dom no mo pia ye na me ka kire mema no se ye ne wo mo ni competition bia eni ya dwene mu kra Nyankopon bo mema ema wo mo asudie ene wo bo ma na wo ma ye nso ya sudie obi a wo ne de na emom mo nso ye nsa ne yemfuru nkwa animu bi na se be ma ne som na oba ne som a efie ho bedwo na ho aye de se kobasa na se ase pressure ni nyina akogina be ma ne nko aso de na me ma ne wuja ye no ene kra no de ya na pressure wom afia se pressure no kra e wo ba bia ya na pressure wom se aba ma ne me ma ne nyina so se ya ya adwen se be so me ma ne mu e support yo mo pa na se omo ka so omo nko abekode a ka so hia anwe omo nu ba bia ntina Erade yi wo mo fempade de boye se enye won se so boa nyina wo mo nche mu ti e boa won o ma ye de se o ma ye de fata tu mo se na balance e bibia ye kama e boko e ma so te ma se a wetimi no oba tsna oba na ye ti o Twebi. O kan bibi kakra to ni tim wow. And it is kono. Wow. It is sa no mane na sika no kran sheda man tentem kwa na enkamfo no nko we kasa no. What I say ba sika no so o mu aye. O sika de ye. Ti e bom paye obi adwuma ye bi enkoso. Na ma fie nya de fie nya kono bibi anya kama fama ye.
The one kwata no aba. Kwata no aba. Ni e kai wo mo say online stories no de egu ho. adomonline.com ko ebi wo ho. myjoyonline.com ko ebi wo ho. Enen so no say de ya na ye ne de bia no. Ghana month ye de nipa mienu si ho. Na afi ya ka wo mo aba kosem na ya kire fasode a o my Ghana enya wo won mo so. Afi oba multimedia fidwem hanso so a dipa ba ko no so wo bo adwuma enti o mo so ho nsem yere beba na ye akua boache yi adom oh yeah oba be se ono de ono no ye do election year say ya no hu de say yeah na o tie adwam ai so ye ma na ye fe wona ma me hu say nya me ma nko na ka politics a o ye politics ma na ye akono ti bipa mu no o mo so ho nsem be ka che but for now the obonkrata no abafia enti ye she the obonkrata no asede a daily graphic the obonkrata na ye de ebramu wa hai said na ye wiase nyina da ye yidi si ho kai emma no baby ya sure say mema ebeka na mu de bibia na ye celebrate bibia na da ko pe me anyi ani afili nyina da ko na ye International Men's Day debut obi eno na ya no wonti say mema they are there every day no mema na kwa pe celebration debut we dey do Father's Day we be program boka so do Mother's Day ya be ya be chimni gela basisia birthday kura na we celebrate na so feri bi enti na ma munya hwe no maybe am papa birthday me koto ofon bro hwe me sa obusa say yes say na msinka bibia we for ma me nkoto akokọ ntetebi papa la sawa cheze wo ni abri pese wo kwa mo because me hwe phone ekita be maame na ye mo kọ na me hwe de ekita bo be ka sa hwe o maame chen wo papa onla na me say na me koto equivalent abre no na say obusa am say me bobo we for ma me nto akokọ na mo ntetebi na oh la sawa ne di ne la sawa oh wow papa the master ti by friend la sawa ochiregu ni ka echi na maame ma na wawaye ye kwa yie Christ wo chiesi yie ka na say e ya be ye dusu ene ye ma na wawaye ba still aka ho so wa la sawa enso ye beka say man delay online no mema be delay mema be slow enti daily graphic the bokrata no ko pay 16 enu ni say International Women's Day female experts advise women girls to embrace digital technology and na abefu nim die ya abai e ma yemfe hu hjem na say we ase baby ya duro no technology world emu ne ewe no amu ne ekọ de obehunu bia nso sua bi kakra obohu ane se wo so ko wonim oba na rehosam anu si ye wo asaman okope 16 obi abantie papa bi 21 years Sharif Imoro and allegedly enipa bi ekum abrantie kama fe 21 years just 21 years or ye young pa me do wo bibia wo ka kire me ana aka no pekwa so tenetene wonsa nye ne ye Matias ye enti me ne me cameraman e na edi nkomo asa ne me bia hye da Matias amani papa but ni nyine mu no em se me yiri ye no fe kakra na wo say yo fe ndia ye ho nyami shira enti se na me ka shaman abrantie they say no ma me nim efurudi fo say wana na wo ho a wo ba kire mu we se wo kọ na ge ho we se wo kọ na ma me ho we se chese nsem wo nan e na obi e kanede tie sa na ase de efin egu abrantie no eso oni ho na wo ba kire mu adekode poti okoye wo ho ene de to no ene se bi ka so wo kọ assemblyman kura bo fie wanfi no ene wo dwane kọ hwan wanfi ni nyina ya tesem emu oya oba tampa nyame kekere mo re eyesi ana oba wo oba wo te se waya se twu because emu oya enra na me ka se bi so be kombosi ane ma me abrolo na oba tan ya brafe na ne bebe ye adwuma amana beti ka no ma je ne nko asa de si major maxo mahama breso yensua hwi enfrim ebia ni the only difference is no crofo a video tape ye nya ye hu mo ye na we de ye no da ho by ye trust ye Ghana Police Service a trusty ye national army no say de hwehwemu tie be bia o hye bia no eno de be ba ye hwehwemu no mo de ba je so ba tan bia de na ahwere no because all mabiem abusuan hyeden all mabiem eno na ya na ya no samu hu ne so ye kronfo kra no a e bia metimi aye ne bibi ba so wa je ne what she no crowd ne koma police because that time I alleged enti daily graphic the worker time na bono no na samwa obatan bia ne obi awo na meyam hyehye ne ma no obi awo meyam hyehye memma sa obatan ne ba no efi se wo a
ye waduro bi edi kan a ye de so nkra no mo se ye de bo mpane se be ya wodi ni pia free hospital aba bonten no obi ani age obi awu fa no ho fa ne ba obi e ba behwa akwada no even efie a wotimu ni nuanu mo wo ho no dada kra ni age akra no wo so vulnerable kire se hwi ni no ho kekan bi ani no ho ebi ana me ba hoyi na bibi wo me ho na akra no me de abeye no sampane na ye de bo wo mo ahyase no ye wo no no ano ebi ni ho ayo how obi e ka ese aban na movie in den ora kwaku ajama menu a wo ye health minister ono na de sanse mi atudwa we de esere munya ne ntem we kwa na nka by the time eba publication ba say na nka yesi oh vaccine are ready ye che and no obi parliament o say it's a general problem ye Ghana nkwa na shoti nti omo de beba nti omo hwe so mo say rade mo nkra ya wo mu nyina ho ban na wo mu nya infections bia nti no ma infancy telegraphy the bokrata ma ne bo ano pay no daily guide bokrata enie na the big one de afia man kwa di kan boso no military beat up a Sherman resident over soldier's death ni nyina no sade ka sa brante ofinhia aduonu nson nipa bon fie bia buru ne kunu no na ye ho footages bebre ye nra na asojafo wa Sherman pote mu baabi achechire mema ma no ene wo bema twam ne enhwe wo makwa discipline bi wo ho no mo pa na nyina so ne ye ka se mpanimfo hwe sanse ne nyina bi ye beka strategy omudi ye hwehwemu ne ho nanso so sa obachi nipa ne nyina bomu obu akra da ne mpo no yare wampie enso yakoka beka no na ode abaka kraka we buru kwabra ne nkrofo tiri mu moja nkrofo ti nyina papai yenim se belichi ye do before complain but tore bi aya omunya abotire kakra ma ye yete wo mo ya onase yete ha na omokom no ase ena afa wo hwe eye kratafan ya etoso eye nsia obie mu a na no ada wo hwe ye Independence Day de etoso duosensia no a ekoso ofra omantem na Ghana mampanyi hwe anze fonyi ni da ha sanso na Ghana mampanyi ho kani the colorful event eye fe papa no ho kani so ono so ni fonyi da ha sei ena afa mampanyi na be de eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so de ho kani omo symphony da ha wo mo afa Ghana fade e be trese Ghana yo amamre ni amane aye fe no dodo na e wa ha special guest of honor na se panyi na se that one suffer no ma de betina adwam Guinea Bissau mampanyi Umaru Sisoko Embalo ono so ni mfonyi e wo ha sei we ne nsem ahoduo bi a chese daily guide obokrata no de aba afa mpanimfo ahoduo bi wa ma ahoduo bi mu nso Ghana mampanyi ni etumi eja wonom ekwan afri wo man yi mu adwumadi a wo mbedi ye ede be somo man wo ha sei na bre no aso mampanyi ni eja wonom ekwan. The publisher dia wodi abani say I have chopped all my ex gratia when I say can mampani John Dramani Mahamo so you can't do me foko I say he won't return foko. And the publisher Nasama will know the Abeni. Kufuado explains State of Nation today, and also who Assam Cyber Security Authority begins licensing of services providers, and also the publisher the Bokratano at the Abaunya Bia Nya Breda Kinkai, Sansamna the publisher at the Aba and ne Anopay. Ghanaian Times in the Abobosonoa military soups on a Shyman beat arrest over 72 residents for questioning quarter 5 years or so miensa ewo and some of the adorson we say the Ghanaian publisher here was say measles vaccines coming soon. Health Minister Kweku Agyeman was say mpane no enchena eba na de aduru so no asemyidika ya da se papa ya samu akwa babiem Adom TV Badwam na o hye ne ye manyina eda obabia ye nyi obi amfrim so far as awobbo no fo na bosome so awubu nsa no ye oba nti wo International Women's Day no enko emfa emmamo ye mpanimfo First Lady Rebecca Kufuado obatampa emotirinkwa Second Lady Samira Bawumia ye motirinkwa na fe former First Ladies and one Second Ladies Lordina Mahama Madam Teresa Kofo Ernestina Nadu Mills and Nana Konedu Agyeman Rollins Mrs. Misasa and obabi ya man do so but when they made the presidencies no hona me dia fa but a man na chief of staff that mama ko obi ya mama frema opare any obabi ya man nyina ya wo hyemo a happy International Women's Day ya babo boso e bre semo na
ene ye emadenti ba me fa sa kwanya iso na me mchi yadwen emfa ema a ekwa wo yeso a ema so ba ebe fafuro na wone ne te no watimi ahwe no saa bosome ba ko mienu miensa enan enum ensia enson woche enkono eye ni je enkono na wadu ne de nyame ayawie na waso ne mu pampan ede na kɔ a wahu se enkwa woni mu ya so ne nsa bompaye ya wuram ye kɔ na ye bɛkɔ ne ye bɛte sasa oba no wa ma how oba na me ne da akete so sorry ye no menua ba na me hu no no enura no awa ka no koya wa ma how ana okoye ye nya akra no ne mo oba no ye nya no ana se ma me ne kɔ ne ye nya akra no ne mienu nyina eya enne eye wiase nyina da yayi kai ema se wo yo bi a wakɔsa te bia imu a kafra ya papa na sa maternal mortality we no enye se bia first time esenko na happen to them obi wa womienu okɔ ne third yese wa ama obi ne first time nie wa ama akra no mom ne bai yo minim se me ka sesi se wa experience bia makai wo ya kafra mama se bia ene asemi di kan me be hye obi areho na mom me be ma ya twea dwen akoso se eye issue a e wo se ye sorry na ye kasa e fa ho adenti e na 21st century oba be kwa wo ye so awoma ade na wo se sie ade na wo se me maame papa bi a me ne na tifie na me maame afafuro na mahu no wo kodi me nua breme na me nua no beba na me maame ama hwan na ebe hwe saa akra no yo minimo bi a ne yire first timer o kwa wo yeso a wa ma free saa brebe pem ne saa brantie no men kasa sabi adwene na tia na bibi ete saa but wo hwe saa bra na ne yire tia se anyimu a okɔwo ene oba na ama ene ne nei no difference ne wom wo se ne bibi ensisi so asam na dini mu abepem ne entu hu na ne bibi asesan from that day bepem na America say so we obi a wakomu a kafra ya enne ye wiase nyina da ye yidi esi wo kan ma e de na mpanifo mo ye e de afa sa condition we hu so we bi fa sa kwan no so a ye kan wo be fa ne normal but enye normal enum ti na titibre no mu no so ba fa furo no wo fa no ho fa ne ba se wo twamu e wo fie so na wonimu mpa wo fitaa wo ho enya ho te na ye nipa no na emu mawrade asue no first no tete no wo nsa wo kwa a ne yese ewo ne nkwankwanta eye no kra wo kwan bi so nanso adokutafo ne anesefo ubodura ho asasam ne yenka wo ho unkoka me ewo dabi fo no nkasa de nurse ni midwife ne be ka kire o say erade hye me entu be ka we nyina bawie na woso wonua ba nsam ene na bom paye ye koye no CS na wa ama no wo ba bebusa ho question bebre wa hwe kra wa anya careful wa no be kire erade ebusa erade se erade adai wo si ensu fraud de hia dem na abeje yenso nti ye dai ena wa ba wa som wo bibia mu no wo kwa wo yeso na erade wa anye no nsam ne ye bebre obia ne de ebi de be sha apomdenfo no ebi nso de be hye yen ankasa apemfo no ye de be hye yen
ene de na meka e de yesi so ye wo condition bi a your friend or say hypertension induced pregnancy. My dear, so we call internet so. Now so we ready about maternal death and want someone. So hypertension induced pregnancy no. One. Eka home. Obi o ho anu onyem. Ana say before benyemo no. Onye hypertensive. Oni moja broso obi a. Nanso woni nyinsem mu no. And will develop a cell condition. Nanso yei, a mapping for the movie. Ya near bui and near guso. Ya fan normal because ya nyamo cry or honma ye experience and you should be dear be. Or why when you see you bisa. As all we are better when you're basabasa bisa. When you montino, a beer when you go so, oh, my minimum so, a beer your stress, a beer my bread, into my menda never call. Mr. Open for would see me. So when you from 20 weeks to hoko. Nadia maka sesie. Hypertension no so bra wonye mo ye no. Wonye say ni mo no kra no. Wo first week wo ba 15 weeks ho no kra no. Na woni problem bia. But from 20 weeks to hoko no. Wo se wani si yo wisi. Asa wo ho na ewiase na twa no ho a. Medafo ntena fie ko hospital. Enne midwives wo mo contact wo mo dia maye. So we experience BB say ko hospital ni en check in famau. Na wo ko ni say wo moja broso a e me de wo ho achinye e me ya wo me de Yesu moja etwam Erade moja no boy ho ban bre bia enu ti ne yete se ne ayetie me dofo nyinsen empo doctor ni midwife na wo hwe wo no e ya adesua no wasua de wo yam de nyame process wo yam abofra na wo nwene wo yam no ono akra woni hu control e ya erade but wasua bibi yenye weni yenye wei na opemfo a yema waduro na wakoto asem paase me dofo e de na wo pese wo kire oba wonyim yamo waduro o se aduro ne num ya medene me de akwasem paase enti akra na ye form no e de na wo de form no mum ye ni na ho se ebi wo hono mu a eye negligence of health providers no yenso ye at fault sometimes mum ye ni na ho ye mo waduro anom wo complications bi oba wonyim obu nensa wo hunu moja sport entina fie kwa hospital e wo se ye nyina ye ka bom and International Women's Day ni ensi chese ye ntumi kura ntwamu kura no a at least e reduce emra form kachira wo ho se ni kwansa me kwa wo yeso a mema e wo se wo kwa wo yeso a oba busa question edura ye dey ma doctor mpacho ye dey busa question kan wo abakosam kire doctor ni no na nam so ma edura wo dey ma se emfa wo ni padua no a yasesa ne dey ma emfaria dey nya di nya ho ntna ho busa questions oye bibi ne nkoyie papa doctor we no adan me no me ho anya me yie ni ahwe asesa emfa nhyɛ hɔ nom wadro oba wonyim a watwa ahwe enye normal ko hospital asemi dika sa asem we dika e wo se ye ka no ano pa wia ne anwumre and International Women's Day want to share kura no se afei na wo be fafuro wa fafuro dada wanyim oba 3 months on ko hospital da ni awo kan utifie because wo kwa ye de ensa ba hye ho saa na ye oya etu be wie afei abofra ye be ro no conditions bebre cerebral palsy eni nyarewa hodo bi a me pese me bodini obi okra odini e manyina so nso be wo wie no wanya condition ne ba anya condition bi mama fancy ha emre na so e ya semedi kan da na dwene ho ne nyina ye nka mom na want to share kra no so International Women's Day Adom TV Badwam asemedi kan ye kasafa hypertension induced pregnancy eho nti ye emema obi a ye yerenom ye nuama no nyema ye de ho behyem bidin de afia amankwa tamaklo me ko ya gudie mu nsam aye crowd sister Sandy be a guy and so ebeba na fe and International Women's Day no anoche wa ba adwo ase wa obetsna se na fe one ma papa bia so no bi ye no mo ba be din komo ti ma fidie ne na ha Ghana month enso e be di ne pepepe e di amaw e kwa ba ya da si biem ya samu akwa ba anoche wa
Aha. One I send international men's will be send you na me hwe ku aboachewa ayo nti ai o hwe de abotre na bonitina it must be your ba and dey international women's day yes na one eyi oba ba na celebrating ni asabia cropper yes ona ahwene ne o ma ne ye fe ya kono on so ni wa na ye de kuma mama zimbi begina na dem because ono so obo sa abotre ni bi obo pa yeah we picture no a obo enti ye be come ho asem ba ye nkwohwe mo video yi emra na ye ba atwaso na se ono no ye de yi na si ho my Ghana mu nyina faso a ye nya wono so dwumaso na wadie na afi oba multimedia fiduam hanso so a oba so no ye yi na si ho ye se oba besi a ye de ni gina twere no ano na form do political season a odi ntinti my pa e wo ye multimedia fiduam ase baby ade betu bia no wo ye unique player akua buachiwa yadom oyesona ni nti wajinifo na yenhwe video ibra buachiwa yadom osi ojimifo na wakama ni yede se so waka news wa Adom FM a pioneers no baako eno no efia enenso de ya ase ya sheda aye women's day nti ne ma mienu na ye celebrate ye se mema no na nchen yeah ne kone de mema na be wu ya tese me nim team no they are so on point every day. While as the crown boom see for. Say while as the six match. And ani edi wo ho. No so eye from one. Oh na so. E do one yes. And then so almost there say we too much. Oh yes. We too much. NS in the team, Sandra Capo in the team, PK in the team. Say my year adwuma ni nyina na tell my problems wo abubu kura da no timba de menye sure my dear Sandra de ye wie Ghana mantiri nyina in fact e was say ye de ne call lunch e wo campus send the makeup what na e was ye shena ye pe bibi e de shena na name ko Sandra ye Ghana mantiri Sandra sana akapo ye ntade ye be she duku ye be bo ahwene egu ye nsa wo mu a ofro ma homachi mo sorry be siesie ye ho afa na World Cup me say 3 am nya no send audio chese and I'm sorry 254 wa send me them Sandra de wona no me you Sandra you man why ni gina nya mi sha ate nti wo so na ye celebrating oh yes wo ye too much aha mai wa na mo ya de mo ye adwuma young girls na mo aba no o mo ye forceful na akatua ne de da ho twem wate yes nko so na monye pebe ma papa bi de na ma kapo ma no da bi mpacho mene no ho da ho mpacho ye Sandra ya nko e bedi ani so ya nko e bedi ani so enti ano se waba ye fancy ha ye nko na agudie mo nsama ye krado enti na agudie mo nsasa yo ayo oba na mevi sama no onu so ta ya fire lady me sure wa man be ma no be be ina si one yan ya ye say eh omo troma ya kan nti du ha be nti ye kona agudie mu nsama ba sister Sandy V guys so be ne hey oba pa na ntu pa ni ye kwa ba e be to Mama Makwaba, the bar agokensi, so may this have on your family, dear lady. This dog, Papa Biana say, a war a Ghana manti, dear Shiami and more femi, Equia Janet ba Akusia de na Bibia a concandia. My name International Men's Day, dear, na Yaji baby afa, and untino, na what me a paden and wash and kama, na when Hunyama, yes, so man, ya why you bet me, a day a mamwasida and coma 1xbet.com, a catcher say, better nedia a dorso pan companies ne dorso, but near Utua and answer Ucha, Udia, Usikan on Sabekan in 10 person, 1xbet.com. Jeffers mixture a draw papa me kan for the man e mani titu remember no so e mamu papa e mamu mpemu adwuma ne bibia e kokama na mani de pese o ye adorable na wo hu e kama bibia che se obi ehia na se wo dofo bi hia na che se wo bibia e kama de a wo hia sa bribia no Jeffers mixture Obenum sedmo gel and roll on akacho say wochi endompe wachi nkase eye wo ya anase wo kotodwe wo sisi ni nyina no omoden ananya sedmo ni bi na fatwitwi so na bibia enkonkan emfa emma wo kopiem wo ashama potemu dia na ho ubenya bi wo honom station ho de ensem ni bia nto wo ho nti wo kwa ubenya sedmo no wato na bibia akonkan dia ma
Me too far the akonsem dia na yekọ amanone ho ensem eno no etin for you never lost who say na kai vet wo miss penalty na say ade na ya dia Chelsea dia won sa mebo bim boy ta na da ho yekọ anim kra ye ni 7 United for bi any problem kra. And fixtures ni say na te by me na ikbet na fie hia Paris Saint-Germain na Sergio Manucho ni na Danko Akufo-Addo Tottenham Hotspur so atefie hia AC Milan say na amanone ensem ni nyina ekosi ye na meba local so na me de abrew dia na hye so say na no ada set match no na President Cup eba so krobia metema Kumasi Asante kotokotoko so na nanom etutu fi Kumasi be pie mu onkramonten so beje no so ba akopɛ ya de ekoye na nipa ekopie mu stadium na enye enika kra na enye kama say president eba na afi wo mu bie free gate so na obia enko eno ho Bobo Niedia and the General Secretary of the Ghana Football Association, Prosper Harrison Ado, what dear futu ama kotokone has and penny for say one kwam befaso atre woman supporters no and a casatre no one timia be pimo e stadium and so on sem in here. Na woni supporters. Nti una onim ade a ehye omo ebufo. Ade a oya omoba park. Ade a oya omomba. Nti na most often no you can say the clubs must take a lead when they come to supporter activation. Say GFA, me kofa brass band, na me dey call Kumasi, na ye nam street so. Kotoko supporters be sure yen funny. We can say GFA for your mo ye den. But Kotoko for no mo Kotoko mo no omo nim dia omo ya Kotoko supporters be di omo echi. Into the clubs must take ownership of it. The GFA will make general rules, but we can't make specific rules for teams. Post-match, any pre-match, say every match Ukoboa organized the pre-match. No, now coach any player back be, and it's very easy to do. And then yet be before different. EPL the same thing. La Liga, the same thing. Thursday before the match and now Wednesday. Champions League, the same thing. You see the coach. Teams no, every community, they know their media. But we better say, no more is more sure. But Bibi Oha say, Mebaho, compliance. Until we've punished clubs for not doing it. Ebi obe club ya shejesia no man no enye correct ye the plaster tare baako sometimes because ebia normal 32 no waja team no ma obi foforo ba no nipa no ebia omo di jersey na ache no omo refi omo ye new one match day edu na afi odi sellotape ko tare so ye the compliance ne che say ya ho no GFA be punish you okay but GFA entumi mba o club o chinchina ambe she no 32 no una ese oye until the GFA punishes a lot of these infractions okay the IM per se ye no say every day you punish you be na ye the abebo and yes our website no every day we call a punishment and we call EPL they be a mechanical man for your rules no the same we call EPL we call website no so punishment and some way nyina no and some way nyina no nanu ada Asempa Sports Dialogue ase na deputy na general secretary ebeka and so as teams no woma bubu egu woma inu egu woma so enti woma ntie eno ho nsusuanso ene ehu no nanu ada ewa Accra Sports Stadium no newo na deputy sports minister Ura Evans Opoku Bobie wono soso eche mu se nanu kwesi ada ne die na enye kura wo hwese ne nkrofo ama park na Danko Akufo-Addo president ene president foforo ababet na se na nkai se nipa ebonche nkwa nipa nkopie mu ho no ade a ahomete pant wono soso se teams no ene obehodi wo mo accountable pempi so no ade ba ko a fans no dodo na ha wo mo ne se yene yenya opportunity ana yenya akwanya na ye manage team no administrators no process game process or gate process eba ya invest a bit into the team ndika enyi na ebe dwene ho na ye pese fans na ba
supporter no ohun say me yɛde team yi share me nsa for some time kakra eba no however small it might be a percentage has been invested yɛde bi ahye team no development mu oka kyerɛ ne sɛ ɔmmra de bia no ɔmayi sika mu a ɔbɛyɛ deɛ ɔbɛba yɛnim sɛ club owners no mo ana mo de mo sika mo bibia ɛde ɛyɛ but adwuma bi a woyɛ bia nso no what invest part of the revenue in the business ya na o divert scanning into other private businesses na affect adwuma no so a woyɛ de woyɛ no Diamede ewie kra no na hyene seche man de magal kara kujo fiano wono so e de semia tutu amane mu pa wo kyerɛ sɛ yanhwɛ yie na football people wɔn a wɔn to abadema ɛyɛ football presidency no sɛ wɔn nim na wɔn san to abadema rocket yes okaka na sɛ saa ban yɛ gusu wo so idia na wanhwɛ ya ɛyɛ owu asɛm cross ɛyɛ suicidal. Yes, football is for everybody. Na sɛ ubedi akonwa na obi a won DBA no so it's not meant for family and friends. That shouldn't be the case. Okay. Because it will get to a point somebody it's a balloon, a pie. Okay. We better be a pump balloon, I keep for some time. But one day, that balloon will be pie. Who supported someone called 3 times? Me who be a free ever. That one. Me who be a free. More for 2 times now. Even 2 times no crown. You have a election. What do we have to show? Bonfire. The question is, what do we have to show? Ghana football. You see? You can't correct one. Bonfire. You call AFCON. These are the benchmarks. Benchmarks are, I will say, if you the success or other. Yes, we can bring in so many innovations, but at the end of the day, football there, the results now would be free ban. Because under 20 course we encounter. Yeah. And football course we encounter. Yeah. So we are not thinking of how to fix those things. We are thinking of extension. I'm saying that for that one alone, we are putting the cart before the horse. Kakra me international producer Badwam ema mede ebesum woni aseda enko enfama1expert.com jefas mixture sedimo gel and roll on say womo ebo mechi dom shonko ema mede ensem ne bro. Happy International Women's Day enko fama ema nyina ni titru pa ene me ankasa me ma me Ekua Janet ewa atimpoku ene ma Mrs Avonyo ene me krom hema papa nana afrakoma akwemu dise kronkron usia me anu afre me akosiede anase Ekua Janet ba akosiede minua ma no de aka na eto asode ama fan sanken fidie Edase samu akwa babie me Adom TV Badwam na o channel ya mamunyina akwa babie me ma no ye di moda no so nkode ama mo ma otimunye ode hwaho so yo ba na wo yo ba yinti no wapomuden ho nsam na hia me se wo se edi ho enkomo nti no Pure Natural Health wo madro 3P garlic mixture ne de wo adwama so e so no num bie na aboa ma immune system na nya ho den ti yare bi e ba obo wan so obutu na firi ho na oho edene doctor no ankasa wa ha ye no edi eye enkomo Dr. Prince Nelson Mututi e wa ha dog anopa ye mu ache e bibi aboko de ho aye fedodo na de as a would did no class ya anane e obede wow ho it na fede opam ye no waya de mo so mu ye Ghana pie papa sa Ghana man ti dibi star bia bi ai na ja ye tadi nkomodie nanso ye ti we de ye na ye obi first time a oba betie mi no nkomodie no nti ye hwe ye ka piwa ka edwumako be ya no be ne wadwama so yo anopem da se ma ya chia ahwefo nyina piwak wonim se yen ene nam ye so a ene Ghana bibidru a yamfa nkeja na yanwa ye pese amanfo apomdim sam ebiwie peye eno nti se ne ni da edikan a wate edin piwaka yen ene yakofa one of the best garlic mixture ye kan Ghana ni ba bibidru a ene yamfa nkeja na yanwa yen bota ye kese pa no se
enipa didi a wɔhome a wɔnom no efin strade no ma biara ensem fata se ebetina nipa dua no na de ɔhaw abrɛ no saa na ɔma no betimi yɛ firi hɔ na enipa no etimi anya apomudin ɛno so ne yenam a ene 3p garlic mixture yenka number 1 organic stress ɛwɔ Ghana eni wiase mu a na wetimi sɛ edroi ɛboa mpempempem pa ɛma yaresama papa ɛkɔso no krasem ni yɛde 3p garlic mixture ba adwaman so a Ghana for agya to mu no edroi mfaso a yɛde abrɛ amanfo mpempem edroi abɔn asɔre efikete so no ɛdɔɔso pi enti anopai sɛ ebia 3p garlic mixture watin ho asɛm wonnum bi yɛ anopai mɛbobɔ no mabinum a edroi etimi yɛ na won so watimi akɔso bi no wahwɛ sɛ de ɛboa Ghana na etimi ho sampa Ghana anya 66 years yidin na yɛhwɛ no mapa ɛwɔ yɛ man mu yankasankasa yɛ de yɛ mu yɛbetimi asomu a yɛbetimi aboa ama ɔman no etimi akɔ de bia meka sɛ aha na yɛtwa yɛmfroma sometimes no yɛwɔ yare ahodo bi mu wɔ hɔ a yɛko nso yare no yɛntimi enni so ne nyana sɛ ya neglect yankasa yɛ de because ebia aha ya na wo ufufuo o banche aha na wo nya bi bɔde wo maame ɛno na odi yɛ ɔde ma onufunsuo nso ɛna ebia wo nyine yɛ a ebia wo kodu baabi no wo se Ghana nuane kra no mini nti ama yare na wo famu no wo ko entimi nya dan enko enti piwak se esanse we yɛ yankasa yɛ de mu die yɛde be ma Ghana for aboa ama apomdempa etimi akɔso 3p garlic mixture one of the best garlic mixture piwak for yɛ discover yɛ de boma apomdempa etimi akɔso de bia na ɛkase vitamin C a ɛkɔ nipadua no no ɛyade ehu hia ɛkɔboa ma onipa immune system no ɛkɔye ɛde ɛma wo sɛ immune system no nkɔma wona ɛwɔ hɔ no sɛ ahode ne mu a yare bia betimi abɔ ɛwura nipadua no mu pompo betimi abɔ ba sapasa ɛno ma hodo pii na betimi ade akɔ nipadua na kwan papa bempa na ye betimi aboa ma nipa apomudin abiepɛ ɛno nti apiwa fo ɛtena ase hu sɛ wonipa betimi anya apomudin pa de a na ohia enwenu na enwenu no bempa na ye betimi anya de aboa ma nipa immune system betimi akɔso sɛ wo yare na wo kɔ hospitals na wo doctor ɛhwɛ wa aya na most of times sense immune system nti na ya prescribe vitamin C eden e de ama die ne vitamin C mu a opon yare ahodo a ye kɔ banya ye ninu na de vitamin C aka ho ma because of say ye nkɔmɔ wana ɛwɔ nipadua no etwa sɛ ye yere mu na ɔmo ho eden ɛyɛ den na ɛkotia yare ahodo a de ma ye sɛ people for say na tie die a ɛn ye sa nim die ya ye nananom jaire to ho ma ye no ye nam abɛfo kwan so nim die science ɛbɛfa so a na yetimi aboa ɛni nti na ye duro ya ye de badwama nsu yi wo hwɛ edu e woto emu a ne nyina yɛ liquid nsuo de but we nya nsuo bi a yɛ kɔte bibi ɛna yɛ kɔ no a bibi we nsuo nyina no efi plant ne na ɛba ɛyɛ vitamin C na ɛsan yɛ organic ɛyɛ natural twɛ sɛ ɔbɔ adeɛ nsa no pɛpɛpɛ a ɛyɛ chemical free a yɛmfa bibi ayɛ den amfa mfram yɛwie yɛ no ɛna yɛatwetwe alison a efi garlic mu ba yɛakyi dwunudwure efi enuaba hodo mu a ɛna yɛde afra saa vitamin C enti wonum 3p garlic mixture no na nya vitamin C no kwan keke na wonya na wonya enwenu ahodo a ɛbɔma onipadua no ɛkonkan me pa sɛ wo Ghana ha ana sɛ bia na wo amanone na wo hwɛ piwak fo a ye kan 3p garlic mixture ye kan one of the unique drugs a ene Ghana yetimi discover ebetimi aboa wo eni sɛ wo obi a wo ka wo sɛ wonima bibido da ene 3p garlic mixture no it goes beyond that enti ehu be hia sɛ ye nyina ye nsa betimi aka bi na etimi aboa ye hwɛ na ya hwɛ nnuama no side so no sɛ 3p garlic mixture de dog de bia meka de 3p entimi nya no ye mbegina ha na ya foto so enti piwak for de ye kan sɛ wo yo ba busome so na noma enkoye emfan ma wa me patcho 3p garlic mixture eye duro ba ko ebetimi aboa ama obura ye obusumi akwantuo no etimi awie upon say wonum aduro ma obusumi akwantuo awie pɛ ya no ebia na infections nketenkete leakages nsuo ketenkete bi egu anope mestra say so Ghana bibiduro a yamfa nkeja de ba mekasa ade no ɛyɛ sɛ woto ade na ɛyɛ obehu sɛ ɛyɛ anya de obekɔ hu biom sɛ wokakoto 3p garlic mixture ebeboa na wonim sɛ ɔmo amo wo mojaboso hypertension anya do pɛ mu mfa so pa na ni kwasɛm a wo 3p ho nkura no sɛ ebra wo waduro bia wo nom de control BP no na wo di 3p no so aden etimi de aka ho na wetimi anya mu papa
hypertension yare ba ko a se wan hwe ne ye na wie ye no e de njujuye anase de be se mbubuye yare e na betimi e de abrom 3p garlic mixture eduru a wonu mu a e ma akoma no timi nya na hoodin e moja e twasa akoma no de kɔ no e kɔ ba ina at least de be amekam akoma no ma moja be 2000 gallons within a day e no na kɔ na asan ba se efin bi ba ni padua no mu srade bi moja bi abo apo e hye ntini mu a akoma no pompe moja na entimi enko emma e ba nsa na de pressure aba beto akoma no na akoma no se wo yire no ho eye adwuma sa akoma no betimi anya hoode ye na adwuma ye dia na eye 3p garlic mixture e do pe be bo papa e bia me no kese kura bia wo kura no metformin no volog lingriptin we injecting insulin all the way in say we person will control diabetes because we di banku aklen fufu to safni nya no we here be different glucose obenya energy woni pedua no 3p betimi aboa sir ye no pay wo hwe se bia piwak for wo pesa bia woni ehwetwe nkomo na edo num bia betimi aboa aposo kotodwe na wetimi adade a 0248 92 8824 0248 92 8824 anase 020 100 another 0021 piwak for anope de ka che Ghana for nyina ene se 3p garlic mixture no de ama hotoso ebe bo ma wapom dimpa ene nti ye de nyamesuru no kwari de ka che Ghana for nyina se eduru a wonuma etimi relax o wutimi da wasore no so wutimi nya energy foforo ekọ onwuma so ene 3p garlic mixture edu pebe boy papa okọ adwama so ba bia wobenya bi atoba ko wobenya ebi dodo no so na wafre numbers no ye ne Dr. Nelson mutiti enkomo no ha ena ye de ebesi happy birthday nkoma Hana Arthur nursing student or Praso nursing training school dache hene eno ma meni abusia ni nyina we show happy birthday nyame show nyo kese kosi se obeye kese pa mo amudi mo birthday ni nyina no nyame ehra mo sewa amihe ene ye ne birthday ti wunim no afre no wish no happy birthday nyame hra ma hane nkomodie ne yade besi sister Sunday bi eye guy ene de anantu omo besakete nom ne ade adowo wo ze ni nyina yade bro nti sister Sunday aye krado odi ni team no so etwaso amanie akadie ne esafata no Ghana man team Adom TV e de bema mo wo say yey aya na asante amamre mu no oba ntimi ndi chiame na emo kwawu a oba ntimi di chiame eti say na kwawu land na migina so de a mama menton san fa menua maaya dufie e na afiata pacho mo monhia mama me
na afiata akwaba eba Adom TV so. Yeah. Abaya, sisi ani eka chem so call Miss Golden Stool. Tu shi atime kunkum. No 2019. Okay. Ya mama kwaba. De mo ye na efe pan ye. Na uni me school no na me join cultural troop. Yesi me ya benkum enti no. Ye yi me free enti me ma me nsa adoa. Ene mo mra nim na mo nche me kakra. Besi metimi de abenkuma no. Asa, me ko ni say, ni ma ba ni say. Me ko ni say ma ba ni say. Ti mo me a few steps. Chia me de ni poma besi ho. Few steps. Okay. Eti ya say. Oh, fatwa ase ma no. Benkuma no huntimi fan kwa ahemfo anim. Eba de say me say wo studio he ya. Me ye benkuma. Wo ye benkuma. Ah bra. Me ye benkuma. To di benkum na esa ade no. Ah ye kaka me hwe me hu. Ah. Anya wa be ko fi ampadu mi so metimi aye bi. Na me boss se bi ntimi fa benkum nsa ado aba watimi asa ahye me de ani monyam de ameda ase wate. Mo starting it daben. Oh, asane ye shase ache. Obia ni ebra o shase. Me shase na musua na mo mbeme wa ha. Aha. Me shase na musua. Na mo 2.5 years. Hey, shase. Where join wom. That's nice. And I also starting what? But me started was school, primary school. Okay. Culture na. School there. Me call and carry St. Paul's. In Kasek. And carry the same Kasek. Kumasi and carry. And carry Kasek. And Kasek. Okay. Okay, Kaboma, how many years now, Masa? Oh, sisi adi emi 23. See, like I say, almost 22 years in. Na asay on say ne asafo doso DWP. Arenas ne hwan omo doso. Momo saketem, you dance differently. Mo ka share out kakra. Kakra. Oh, I want nyame ahye mo eba kakra. Oh, nyame adom eba. Enko for recognize mo say mo ye dancers and you recognize Afronita na asefo no. Ye hu mo sa. On say ye doso asano nya ye nko a. Aha. Ye doso ho ye nkonko bebre. Me ka mo kuo ya me ne mu wa ha ni. Mo na ma hia mo na me bisa mo nya kakra. Kakra ba. Yenya bi. Nyame adom ye. Do you feel people respect what you do? Omo ebuo wo ni amoye ne ho. Ah. Sa say ni wiase de obi be do obi be town obi ani je ho obi so ani je ho but ya do for ne doso. Okay, because some other time me who say obi address it somewhere complaining wo social ne so say ye mbumo asana mo say nyem ko different group. It's maybe say do people respect you enough? The way ne omo dibuo mamo. It depends. On say it depends what the way I will dress up. On say you buy your dressing no. Na mo na mo dressing me. Na ya na afia de asenra. Mo na mo dressing me. Me da say your dressing is different. Yeah. Obi also obi share no so dey different. Okay. Obi ye contain beats ni ade. Asante amamrem no ye dey agudie to say dey aye. Dey o te kokko so dey. And ye dey siesie ho dey sa. Enti say obi dey beats sa dey. There's no way I obenya respect you. Yes, the gold nko anti. You to gold is answer na say. Aye, it say mo dressing ne chese. Na mo ka say me de na ye. Mo ka bibi wo chia me. Adoswa. Dia na me soa. Okay, yasa ne friend adoa. And your dressing your friend adoswa. There is a history behind it. And your me history ne kakre. Okay, tete no na ya kasa adoswa. Ne soa wo ya awam. Ne de akuaba esim ne de duku. Ahihye ho. Ne de asoa obi ti so. Enti your botche ne te say de ye bona. Na nipa ne dan no nti. Ebe ye wo say akuaba no. Ena e control nipa no. Enti no eye sa no na ase ahonhom de omhu jim. Enti no. Sa ena e free ho man penfo tina se hu say ye betumi de asiesie. Nipa ho ama o de aye enatofo no. Ena adowa na ankasa ayesa no. Enso so ye nya free abo e friend antelope adowa. So no work on chi sa ni ade. Ti enka ne tete ne penfo boja. Na boja twa abo ti de sra mankunya ti abo a ko kwaye munya ene ya adowa to de ne ba mantam no so de ne ba begu nsanti
ohene tenasia o chema nya ntwene eh ma me na wo hɔ ana ana no na na bi wo na bi ka ho ah ya bo ohene tenasia o chema nya ntwene ya ka se nya ntwene ate se de wo bo no e de sansamrane so o hya se wo bo na na aboa no agi ne ho free ahoma na e de amantam ni hya se wo maye moves na o yesei no wo wo na from the moves e na asa no so kasa sa yes sir we say digging I just say hani ya okay ana say no mo ko say no say there o de asa abuche na wo hyase a untumi emfiti pekope megina hanhwe ye wo ahonhom ye wo mpanyimfo nse nananom ho a wo say nti wo say ahobrase mu o chia obi a ansa na obehyase okay omo dia wo kan sa aboche no ba ko bi omo ye ni se da ensa dansa ye na wo kotokosa ye no ne ye de ya eno ye akwansere na bia wo se kwan wow monti mi mbeka ne sa na afa ye ne so tarawo ata brani me ye sha ase a acho pasa wo sere kwan wo bo kwan ato ho ne ye ne sen acho fato ase ma no su chazi U10 eno ye de he patron chia na na so wa chia na no udu na no mo ni ma bonkum ni fa ade ne ehu be yan ti ase ye da se na mu chim wo he ma du fie se sei no wa se kwan ye wie no de he net wa so wo se kwan wie wo be start na sei chene ni mu no ye wo stanzas te se de ye to nyoma ye wo stanzas de na wo keken I say choral music stanza 1 stanza 2 nti bia ne de echo ye rhythm no ye wo akwadwam ye wo kwa ni su obo me fa akwadwam ne kwa ni su papa bo akwadwam ne ma me hwe na so one step big me no ye de he akwadwam na ye dwam mu dwam mi bedwam ana o kan ba kwa no bi kwa ni si o pa cha ogbo no so me hwe Biana asa mo yese no mo frɛ hwan ye kasa eno ne ye de che say like ye be so obi hu say we are ready to dance ye be ni nti mo hwe ye ene ye wo kete no wo to nan say ni ese ye che say ye bo say kete mo tin ese eno ne ye de na aka akwadwam no nti eno ye wo say wo be pele ye be pele sa na aboa ne de no de ma ye no ti aboa ne moves na Biniye. Munye biname he, munye biname. Hey.
but they say mutino mu ye na ekume kra eno ne wasetra na etire da ye wan e che say kasa eno no ka de say bia me kasa che any ora wow many anje papa mo number mama almost say TikTokers almost say TikTokers yeah almost TikTok no eso mudi wa TikTok there do fi anka TikTok ata Josie TikTok na sa na nge izo ho ja pe yi mo jajo mi no wa mo number ne mama nti ubetimi afre 0553 001234 okay 055 700 7216. Me and sister stand on all social media handles. So, me why me be man band no nyoma na mo ho. Omo kam a group. It's my group need the same. Dance goddess. Man nyina mo na mo goddess. That's nice. To call Instagram ayo. Mama yi ko mo bododo e fe dodo wate. Eti no e ya ma mi o data him na basa. Ya fan ko we no na e dey e tese. Na basa no him e tese. So obi timi sa no awemu eno ne na e bi wa ya timbi sa e chemi mu a cha san obi wo so na ba sa e dress to say bi a wo no obi wa asem wo sa timi hwe na peto wa chemi mu yi ma ra ene e da mu nyina ma se mu hwe ejumedie no dance goddess na me ne omo edi agro fefefe ya mamre ya mane ene akade ni nyina no Ghana man tie de brema na e Women's Day International Women's Day mama yiko mo a woman more yard years or so, putting Ghana on the map, true culture. Your mama equal. Wishing all women the very best. And then mother more enjoy a man a woman, mama. Maybe we are see your banner one, you know. Mama, you celebrate. You celebrating man, but I said it point. Modi amuni min fimen ka ho. But mo me point mo money enko. Mami Emma we are see fa na nyina de si hono mo a ye mama mo na ya kye wono mo se ya kye ye ho se ye juma obi beka say we are doing well for ourselves yes nti na ohu ne se oba multimedia fidwem ha se ya abrofo no ya ye kan kasa no aye ma nko a na ye di juma so no e wo fidwem ha se ye nka se yi mema no asi nche nanso aye dakro pay de ya sre mema no kwan o mama ye kwan ene ya tene gwam enti e mpense mu bre na aso na no chaba badwa se wana matena se na se de mahunu no beni mperifo mi ri twetwe nkomo e wo fidwem ha na ansa na no Kaiser Franco Trading Enterprise ekura me mu abrane phones, laptops, accessories, phone chargers, tabletop fridges, Franco TV, air conditioners, ni nyina no Franco will be at the mount. And tablet ya be ye na obatan bi epebie. Bora Franco shop ebe will be na etobi. Safari tissue so say. Esan sa COVID ye ni ti no ye hu ne say handkerchief ntoma de no a wo use wi akosie no kwa say enhya da moa ye nsa enti tissue. Nye tissues ni tissue de oba de papa wanimu a be ma makeup wato so na entutu no say tissue bu ade board ma bo say atu fako na for makeup no watotom Safari tissue entetenka wanimu nso wo de papa won say entetenka won sa ho nti nei ubora ye supermarket bia na tissue no papa no so pe Safari de no ebi na obema obi ya the International Women's Day ne to nchen ya nanso a State of the Nation's address oh my Ghana ye bobre na ye tebia say ne sitie Ghana mampanyi e de nsem ahodo betudwa na ye behwe so say anya bia no e de na ma ye expect in parliament e ma percentage no
say pia ye pia ma wa memwo mo ne te say mema nko na ye amanyon sem anase ma na mo kwan mo ye bi so a ye oba sabi de bia meka se oba akokọ nanimu a yesi sabi adwaman de na duru ho but there are genuine ones and so a kakra ene nyankopon adom the grace is taking them emu miru na me ne wo mo etwetwe enkomo na sabre de mago na atena se Margaret ansay wonim se wadi agro wa amanyon sem mu pa suhum na wo ya ban na musini ewo ho wadi amanyon sem achi a che na me hu no nam say yes a woman with enough body beauty with brains in fact yes ana ehum ana yakotete kakra oh jai na adoma chede de bi di bi echi na me say adoma chede no ebi di bi echi TV sister panyi no me salute na empoboko de erade aye yadom nyame adom ye ho ye na me hu wisu mani agi bebre because in pain na ya na yete voice no nti me hu the face behind that beautiful voice. I mean it comes, like I said, the face complements the voice. Thank you. Nti happy International Day to all women in the world and more especially to the Ghanaian woman. And me fasa akonya ne so assign echia NDC emanyina ana anu ya the December ya na ye call elections. I'm a contestant for National Women's Organizer and they gave me much of their votes. Michia omunyina say ema ayade. Yes. O hwe dwumadi a wudi ahemache sorry at late night a wo ko fie ni say ema ayade bebre na ye be sere say yenye ensensa and this year and I team no yes say embrace equality. Into the sign is like you're embracing somebody. Into yes say you and four are predicted say it will take 100 years and son and man mema betimi a play equal role, especially when it comes to leadership and decision making. Yes omo enko and 10 time because 100 years then I say you cheaper baby ye na I say yanko baby and I said ya wo no even a man yosem kra no ansana oba betimi eyi ni ti se obe ya man yosem no agi so okra ni kunu okra busuafo okra fie asori eno krampo no che say wo ko bia na wo hwe wachi wo ni sa free spirit no because wo suro ade abema be ye obefa ne ho adi no wo men ho kra no na wanya ho asem and so the yesre no yanyina ye nipa it is equal right and ma the yesre is not out of the world so what you say the wode ma men no mo ye bi and this year digitalization and innovation yanyina yesre na wo hwe makoye amanyoni de na meka ka me political party kakra wo hwe amanyo sema 2012 and I launch the IT the girl in IT program no say about 400 girls were trained in the Volta region, about 900 were in the Eastern region under President Mahama and then the Minister Dr. Badwam. They did a lot of innovations. Yes, see, because digitalization comes with infrastructure. So what you say, see, IC centers near the mehusa my way so a Rabana or Ministry of Communication, no, also bon de and yamwa na yama and money because women are very intelligent creatures. Very intelligent creatures are. Ye nim mema netna class. Mini aba. Ye nim how a meme ye omushi hwa brebi afe wudru SHS na afe almost starting say na afe ama weni free wadisua ne so then the men are going wo hye oba nyin say ya no wakafi na be ma no go school. Oti ase wan ye lucky a okoba kra na wakohia ababa wafoforo wo university na waja wo ne wo ba no asi babia na afi se wanya obi antufo na se system bi am bringe wo up ha na wo wabrabo no sebi na akachi ogu babia be pick pieces na free na what enti yes say ye mu nuanom ma ye mo yirenom ye mo namfofo se de mo pesa mabrabo ye no mo moa ye ne ye so ye de no. And yes, sir, women are very intelligent creatures, I'll repeat, and we can do exploits. Into this year, it's all about digitalization. The government should help. Abai emwa, ema adisunya, and now we tertiary institution, a ratio, and mema etimi ko sunya pomono, ema dienisa. Yentimi and compete in the corporate world. Send your mema no etimi ye no. Ye best say ye ma ye tertiary education no. Ye mwana madu do na so entimi. E ma no so kra my worry is that we have the numbers yet we are less represented.
man a door. Yeah, door so your representation here just say me who majority are or represented in minor. Me who be the apart from member issue. Yeah, near door so. Yeah, near Tuaba in 2020 elections. Out of the 16 administrative regions, 13 regions, women registered more to vote in that elections. It was just a half. Western North and a Western region. Hona na mema etuaba edoso. Niaka nyina ma register tuaba from the EC statistics no. Ma na edoso say mema no. Nso ye beyi mema nko abedi so. Ye ma oba bibi as a tokenism ye di bibi satisfied. Ade ketu ebi na ye asose. And then we want to do fanfare with it. Meanwhile, ye na your numbers and how can you be in the majority yet? Nkrofo se maso ye nya dibra ya na Minya be ma sa atsem na ya o mu kan se be manya dibre a o te sen yesu ene ban ya obi akita sa o te ase ye nya ema mi ankasa me oba bi a manage ne ho bebre wo ba NDC mu a wuyi ye ankasa ye maame doctor and the only first lady of this country yeah awarding with that doctorate honor no Dr. Lodina Mahama. She's so down to earth. Shoba wetimi atena be ma sronku hu se yama wa bo be ma chi do me mu mpa ebo emu aduane nu emu awo emu afutuo ama be me ya be Mahama sronku for the world and even for Ghana. Oh wa ho brasie wo hwe yankasa ya maame Professor Jenana. Oh my goodness. She's so down to earth. Baby obe shia prof bi say obo din and she appreciates talent. What you say? Inti, Ushasa Suban ya. There are a lot of women. Ya mami Betty Moldy Drisu. Ya mami NDC mami Ankasa Madam Faustina Nelson. I mean, we have just so many they are so down. I have experienced them. Even the young ones here, your sister Penny Joyce Ba Muntari, Obobia Dakon, Jifate Garu, Miankasa Meti. We are all very lovable people when you come close to us. I mean, we are very loving people. And see, Obiani ni suni ne but you cannot paint all of us with one broad brush and say, Obanya Debra, na Ebia ni subai, and I say, Oye Akokoti, someone I say, Debbie, and ye nani at Sabe, Numpono, it can be worked on. Meaning, I memo more position na omo e tete ni power companies ni ade titi umponi e ma ade a meme wo position ye e ma no che say e bro dia ma ye dodo cry sen and also in such places what you say inti e ma ye nhwe bi obi suban kakra bia because ayana sometimes to at that time of the month ayana we mood swings inti obi wo ho as that time ni dru na ene madam boss ba ye na bia na ni mu sheda nyen for say e ma de meanwhile you need to understand the creature. So what you say, yeah, body shrunku bi anyame boy nya. We are combination of so many things, and if you want us, accept the package that we come with, because anyama ni nyina so na ma ye oba, and it is not fault of us. Biologically, son and yame den. Yenti say, what do that time of the man na wunya mood swings na bia near man kitty bia bu when you go to any power where be a one nan so. But look at the greater the best part of the person, the beautiful aspect of the person. Would ma when you call and no so ubebu when you go to near man kitty so. Yeah, encourage a man on that because oba will fear. They be a meka in one of these UNDP programs and me a presentation. Me say when the men are thinking about that and I feel na abanya power 2017. 2017 more. So while the men were thinking about this Franklin Templeton bond, the women were thinking about basic social amenities, toilet, water. She na vaccines in some year, abeya. She say, "Utimi who say I will for tete." Beman on she dey nim. One church ni mukra on shadampo entias say na wo kwa antenatal na me do say kwa na di omo yire mo chi na daje e ko se ne ko omo nim say bia wo postnatal o antenatal o e bia ye ko we akola na say ye man polio vaccine measles ni niam nkitinkiti bia omo nim enti ema ya sa ye na ye tete fitie nani na nsa say on social media ye didi nkomota because ya nhwe ye in the next few years enkola so aye wo no enye enkola keto a wo emmeme yi enkola yo mo ne ye wo wi bebre na se enkola nyina beko na se ye nya de sese ye ma yen no ya nya ma enkola na o chi no mo ko fa yare bi ba esan so de be ye generation no de esan so de be ye eka eda oman no so enti ne ye ne ye be twa so aba
echna. Into we better do it. Me say minister no mo bisa na semosio in the coming weeks. Yes. And people were pushing him to be very specific, but they were a little bit evasive. So the same way same here because about time we back on polio to see ya. Mini about send yin saying but so 9 months journey. Adana obe wona nkasa kra na nafo. Na from day one no symptoms na timide ba no. Ebi dia I'm a mother. Maybe see me phone ring tone na me buofu. Yeah. But it's an iPhone ring, yeah. Because of the name, said it irritated me. You see, so that kind growing of out of it, no problem. Now, Obanyin saying, "Will baby as a sound?" My daughter used to tease me. I say, "Mommy, you used to have a pointed nose." Nin saying, "Mono, when you be here, say 1 year you won't get it back." 90 me be here, what if you change? Ebi 90 me pie stretch marks. You see, women go through a lot. Into before we mu nyina na wodi akwa wo bosomi nkron na ade se ye makola na makola na nu otenase no yenya na just aban na de ohwambo. And we must all come together and fight it holistically. Yenyi politics in free because akola na ye wo no nkita NDC kala e no nkita MPP kala and polio ni other vaccines na yen bisa o party card. What you say NDC ni ba ebetimi ato no MPP ni ba ebetimi ato no in the coming future dear ni ebe yes amofra we. Can you imagine say obenya polio? Can you imagine? You know, measles, the abe say was skin. Just a whole lot of things. Inti your best say Emma your bre will be biemu award dear. Yin say ni award dear and say me boy no to miss sway ya. Dear says are buying so ye. And the ma wo for nin korano. Mestre say yen na yen pusu a buying kakra na onye maye. After the International Women's Day no konkon hono kakra yidim said the State of the Nation's address said ye o my Ghana ye tebia ene ye bobreti why obey dey na hwe di mu say bepiem address di mu anke fam ma ho be mu ani age Miniaba affirmative action bill that's what that parliament. You see from 1979 or so. She say I think your producers can get the dates for us. Chap up and me sure say that's that a one to me the National Cathedral. You see and sand bill no so na ke betimi aboana emma minia se woni be my elections I mean 2016 so who many be man contest me contest when this ticket na be ma me no contest when MPP no obi o MPP mu bia nim no uboni dia na obi e connect your answer. He was wild like at in wow obi to me share be say hey na ma go who contest your answer who we draw kakra me say o para half kra me ni bi you know like who and they will not treat you like Oba Oba Debbie. That's how time media. The propaganda. Yes. Just say only wo see any to say. But woman home so kakra. You say oh the woman is violent. Now that time no 2016 Daily Graphic every week now oye yanenema for tattoos you say cartoons yo mo yiye. Now why Suhum Chavez not the picture tattoo not the machine gun ashemensa. Oh. But the Bema ni ye ni die. Or ye Bema we are in a men's world. They are supposed to bully. But obani e den kakra enti sa niema we nyina ma emma ntimi emba politics said they are making wonya sa akukudro no say ade a wonya ye ne ye betro afa wo ho kakra kra onyame ye yadomo a yetimi anya akukudro kra rem ma ye NDC politics enfie kakra be ye 18 years ni no ensem ukọ Google na say wo bo midin ensem bi a wo be hu no say be be ma ye interested in you kro timi konachi. Oh yes, because when you're done, you want to fight for yourself. Yes, me tron some baby or now be say na me masem na omo Kenyan because at 7 year can and foul. Rebecca say welcome to Africa. You know, we're standing for yourself. But we need to change because the world is growing, and you know we must move with the world. And the affirmative action bill, yes, and now parliament 137 or do man come aboard dear. They say ne one was say and my MPP 20 and a mayor when this is so yet 20 14 or out 40, of 275 out of 275 just 40 meanwhile yes so ya do yeah man ye to abakese o and yakoyi ye mu nipa 40 pe na no cross 40 na che say onyame bi na ye omado because ansa na obe free wo party primaries mu
etimi akọ national campaign mu etimi agina coalition mu ama ye declare results say we win ni wetimi agba parliament ho no kra the intimidation the psychological effects emotional financial bebre your politics here ye sikasem Minyaba, I just went into an election this December. I haven't still recovered. How is the state helping us? You know, a DNA or mine and say or my aside political party because minim say NDC ye beko primaries yesika ye deje mema na ya chemu mienu na ye je man fa. But on my moon and kasano dear no mo ye dia boy ye ni yetimi ababe enrich the law-making arm of this country, no? Because parliament won ye baby ye di nipa bia keke eko. Eho na ye shemra, until we need intellectuals. We need people with experience. So what you say, ye hian krofo who can reason critically. But ebia na obi saa wo ho nso ni sikasem nti enim wa no mo wakodu. Ontimi obia, oh, we have very fine female surgeons, lawyers, you know, corporate women and komo betimi they will offer themselves to serve this country, make effective laws that will bind us ebe boa ema. But ye be why do say na betimi akwa ni say kakra bi na wa parliament sisi ye no kro no mo ka de omo fa mu kirewa. Mini a wote nchan a endo kon. Kwa se wo be kwa bi so na bia na nka wo niema bebra because wo shamra na it binds us. It is a when you obi o wa akukuduro na se age se obi o wo sika. Now mine ni ye koya na ye ba. In this today's State of the Nation's address, aside anything, I expect President Nana-Addo say enakoye man nyina day dear anka something significant ebeboa ema ye mpuntio na yetimi so dia boa oman sene akojo agree eka ye no o say woma oba ba akopɛ education I mean and it encompasses a lot what you say why could the ama oman nyina I'm trying to interpret it in but a woman be ma ba akopɛ education it is just for the man nipa ba into oba na what it na woman education woman good life woman no ahoto ebe affect a whole nation. Why don't you support that woman? Because the nation includes you the man. What you say? Into President Nana-Addo, so affirmative action bill ne metise or can what or encourage the men to pass the bill for it to come to him to assent his signature on it and come any beje pa dia nka misusu so oyema emma nka meni beje dia to so bie mo nso o man ni mo no emma ne se dia medi kanka ye ne edoso and we are into obroni beka say retailing and comments like petty trading is omo yedu kakra ne wetimi asesa Ghana cedi kakra e de akọ bia Togo Burkina China Turkey akofa niema ba susu se dwana odi no obenya mfasode wo so kakra na ne ba suku obe support ni kunu kakra fie asetina se ne akola ne teach you ne baba no be maybe because enne emayiwa ne mema da because omo hia sika omo beto sanitary pad sanitary pad na enya by choice said the nyame born no bustumi bia no e wo say obu ne nsa in let's say 7 days wo mu no sa pad na o de be prevent sa de no watimi ama ne ho aye ha akọ school no ne maami ni sika ena pad no so those days ni top 3 cedi 50%. Say is in 2016 18 20 25 omukra omu use sa samples no eno so ne boy eno so kitwe bi na asa because as soon as you visit the washroom you need to change it because of infection enti obia biologically anya ne fault nyame na ye ne sa na pad bo taxes and that so say a luxury product and so condoms taxes and that so Adie na ye voluntary na bema will need to decide to have sex and by choice. And you free and you choice so. Na dia ye mandatory by birth by biological gender woman. And no abide the tax at so. Mesre na ado danko Akufo-Addo say only taxes no free sanitary pads because emma is no fault of us and abusumi bia because women or ladies are recycling their pads. And not a serious pad na where you should na pa no okojari na wakata so kakra bi ne wom onto nchene obi su kwa fa no dia paso atwam mienu oni bi enti okojari wi a na wasen use the same pad no yare e de be brain in the next generation
situation infections and then men no more better to say infections no because those young girls they will grow into women you will marry them. And when you marry them, because you did not pass effective laws to support these young women, you be living with it. So when you enter, ohia at the Ariaba, ohia the Niyama be bread to or mine, some or mine, you can say in the next near future, or mine baby because a lot of infections are going to come. Vaccines. Very well. And I JDA make us say affecting me, $1 no. And not dear. Is that not say about because say yes, kana. And I say akosoro. Mini aba say $1 no. Ubi same and na. Say na ebi no mo kan. Almost say Bank of Ghana has the rate. Abochi has the $1. And that say Bank of Ghana bet maka say 9 cedis. Abochi so the kita $1. Na dia no wuni. You know, those that trade in dollars, especially those that are into oil, bulk distribution companies, you know, they are doing interbanks now to get dollars. Bank of Ghana doesn't have the $1. Now, who needs to control? How are you able to determine its any rate? The rate. And you one and rate, you know. And man, you who tree and see can calculate 100 Ghana cedis. Ubet media funny, why you buy women we plan. We don't just live our lives. We plan into what budget is within this year, first quarter, second quarter, say na me, me projects way, hey, me kunu sit down, me so I'm taking care of the home. I go to your school fees, you say, ama, now fe, adia betchia, boom. Into 100,000 now the coin and count fast so dear you bear 20,000. Say one first one, where did dear call capital name? Now, sao ban, one here, Abeka say, or your quadruni. And I will question your money scan washing. It's not system, no. One measure now the danko kufa to say. Senya ye nim said Dr. Maundu Baumia Yansa Boaqua. We are seeing Yansa when it's $3 you see me the $3 no. IGP na or the dollar key in a man as Santia Pito Koni Chrome or touching a coupon her baby. Yes, Serrano, almost $1 in my. Na Emma and Manu Yentimin Dija, na yam found support your mind, ye whom any you kunum. And $1 ni here me pa, and affirmative action bill, and na. Sa pad na ye tax and me who need a tax a condom. The and a monk can be my I mean it doesn't make sense. About a month ago, Aisha Equia Ibrahim, Ewo Adom newsroom or your documentary. Yes. Part said ye ne bo aye. Anyone. And Memeka say I didn't do for Iceland. Chese. And there are women now, be on man, the way I was see flow nintino. This way is you 2, this way is you 3. And ye be a phone in a big catch and make them use you diaper. And relatively diaper no so worse. And also no boy because maybe a term diaper maybe a shame 40 year. Let's say 3 months, 4 months ago. Now better no be 40 cedis. And 80 cedis. I walk around times 2. Na me diaper need to anya me yasa wife's neck. Ye papa no. Until be bo so means yantem na say oba ne to you can. Ne tonko di be 1,000 Ghana every month. Ne tonko a. Obi be ka say be ye ma ya ba na ye se ye mpebere. San say na pi wo ho. Ye na mo pension ne ye si hata. Nanso wo hwe say ahomache ye mienu ye si he ya. Na so wo boa na pia no agu ho a. E bread da ne. Nti ya mo nti ya se. Ne ye so ye nane bi why. Nye se bi akasesem the world is growing. We should grow with it. Yes. We should grow with it. Afa ye hwe na nappies ne kra mini aba. Wo to nappies no. Wo wi a semina no detergent na wo di si. Ne bo nye kuma. Ansakwa de be bua ye hwam because comfort na wo di be gumu no. Just say bibia expensive. You know, angwa boy they say me kana me feel for shame. Angwa boy dey na say okay. Say me ntai and cheap potato chips into me the air fryer no be use. Ohwa na to electricity mu 30%. Na am say na papa you for how we share wo ha. Into ye be he ne den. Bibia nya cheap o. Bibia nya cheap. There is nothing luxury around here. Everything is expensive. Very. Yenhwe na no adana ye de nchabo aseme nka abusua yawo enwa be ma Major Maxwell Mahama nipa binom bro no the blocks nyama bobo ni ti so enopo it was captured e ma na enya videos ni bi hwe ye hwe ye hu ye chief of defense staff then time and the Ghana Armed Forces almost storming ho koyeye mpanimfo ye state barrier ya peja ohoni na si ho ye de air kai no ni rene na busua so ye ma yes yenkai omo yawo ye mo yako enkwada no ye nim se wo mu nyini nanso that pain e wo mu as enkwada to grow mbe hwe such
kwan a onkrofo bi di om papa fa so gi om nkwafiri om nsem as wo man ne ye nsua bibi enfiri mu Sunday yai ashaiman yenwa be ma branch e kama de bia me kaja ma loan na ne ma me age e de ahwe ne ba school hoping say abranch yi bewie fe no obeboa ne ma me ma na teneka yekoda sorry ya ne mu ne da abontin enra ye hu Ghana enforces adwumayefo bi omo ho no mo akire mema ne bi eye wo mo ayaka de akra chichire bi e de omo kokobo ma hwehwe mu aba committee commercial bedwomo a defense and interior committee ni so omo tena so no ye mu hwehwe mu o ye oba tan enti baby ya duru se wo man yi na wo ye ba tan eye nie menua ba medawase na unsa sam no wa wo kakra no goose pimples a good kakra especially with the history na ye war from Major Mahama time you know it's enya sem papa na ka na yesusu se oman ye nhu saade ni biem na fofia nto ata na no ye koda sori ya infoni a etweguo ene nkomodi e keka ho wo abafu fidie 10 times so na chese eya asefem ya reho na mesre se yetememufo no said ye pese police ni military boy ye ho ban no se yeso ye hu so omo wo atoye twemu ana so how mu a ese se yeso yetimi eboa you know am I nja omo saa because they are also human undimi nka say oye military ni ana police ni nti owo all the knowledge in the world to defend him or herself. And say you want to be because yet civilians, in as much as we expect help from them, we should also help them. That is one. And two, you see, the military has their own laws. On rare occasions, now who say military ni be krenya somewhat just be a kutia Ghana mrana and son be handing over to the civilian police. And from the way they are being psyched and trained, they don't dally with issues. Aha. And see, who don't saka military, you have touched the entire Ghana armed forces. Because Usham Fonini Niamen and Amabefun Fidie Isua, just said they were flying helicopters. It was like the whole military was in assignment that day. You know, and we should be careful the way we handle them because Omono will come back one. Just say yes, ama buckets back who cry ma. They won't stop what they did. They will do it. I mean, they operate in their own way. But on the other hand, no so, baby, your mind ain't could do. My obey said they are working. Or bata mamma and my immune. Up when your branch and cry say no free. Eastern region, ho baby. Bunsu, Fantia quite south side. The mammy, no. When you're Juma, said ya working what brand one called Barber Shani Mammy, I shall nip papa Heninian and Natrientum say at Tuno, your best a busia force a momo yako. Omunji and I yasu yen your mind not sure idea, but the busias was sure idea, and now or Yinsen woo a brantiano, the ring ain't feeder. Or won't cry, ya said the circumstances are a deep won't buy, you know. Nti maame ne de yebeko so ahye ne so onyankopon enchichi ne were na onyame nhye na name whichever ways ye nipa de ye ntimi emboa na yebekire military for no so say aman no eyenyin you know pempenso ayedri aya na ye ma let the structures work and you know say ye kwahwehwe suspect so I mean the police is there to investigate and do arrest and all that. It's not the work of the military. They are high above that. This is below their league, you know. And see best say ya dear we understand them but omoma emrano there are so many ways yes say Ghana ye koye nimu dia. When you go to the advanced world, when they are even doing investigations, somebody can just come to your home, sit down with you, or you will not even know, say, oh, yeah, investigate. Who all this halubaloos blowing around it. So, you know, you're advancing in a way of getting information on such crimes. In fact, because I can imagine say me near bit to sa area ho and kwesi adana ebi onye boni bia na ye be beatings ne de ubedibi mago meda say mamenko ahoma so na yeni enkomo Laura to Musa Saka we can MPP communication team de hosanso
Honorary Deputy Executive Secretary, Postal and Courier Service Regulatory Commission, no. Musa Saka, Marche, Wadaroma, or mutiny and Incomoy. What coming home? It was Zoom so, me pacho or mutiny, not yen income, me watching. Machiminia. Nemboboko de Pacho Bibia Boko, Mimiti for so much. Now, so me, Miniaba was studio, so Mago, the manager. Larry to me, Joseph. Joseph, International Women's Day. Da idea see why ye bomba nyina abaso no. Me bomu nyina abaso. Ye nyina ye yere ho. And na form. Kakra ye bidu. Ti me mamu nyina mu. Yedase. Na ma omu hwe nyina. Yedase. E mo mu nyina mu. Yen koso ne enye adwumaden. Na e ma nyina BBS ye gina. Ewo ewiase afa na nyina. Yenhwe amanyon semu wo my Ghana ema no ase mopem komoni mu ana motiada mopem komoni mu ana motiada eni eni nkomo eni ama be ne twintwa ama na mu ama amanyon sem no mukodu ba bia na ase mu ayedu ama mo na motiada yi amanyon sem ne dia wo hwe sene e hyase e wo ye yenka se bibima mu a ema ya be yenim ye kase ma kasa wo TV so anopakra kane no na ofre ma kra unye bi o kan o mo betimi akan o mo won satia so a ebi kra beka basisia no hwe tisemo TV station ne dia kana o ma anya kra o mo tuda ba kwesi ho se emma nko an betena ndi yema ni mu nko ti abe ba wo hwe nso a the way a nyankopon ball a man or born mema. Bema mfa fanyi se. Enti uye adwuma kra anya obe o kowari ana ofanyi se a. Obetimi atena fie beye bosume miensa. Bosume 9 bosume 6. Se unya no boko a bosume miensa. Enon kwa timitwen ko eche wo tifie bosome miensa no wo colleagues o mo ye mema o mu we adwumem obi antwen wo nti saa nyoma nkete ni nyina emma basisi anso enam the way a abefo enioma kwa enim no o hwan so eno so aboaye say sisi ayetie and International Women's Day. Many okasa wo Zoom so. Ebia yete ntama anke etimi ba studio the way amago etimi aban. But enam the way you ase akone nti yetimi kasa. Nti sesi aso oba tifie na ontimi nkwa adwuma kra obetimi aye de ese so oye. Nti yaba yenim pa. Osha ye share parliament a numbers enye de ye pe but osha eno so ikwenim ma wo so ebo mo modern oba communications parties ni nyina e community oba first no edwuma na nka obehu se ye maame no moye anaye nana no moye pa onye nurse oye teacher mekai pa me ya akwala na GTV nko na yewo na camera woman ba akopɛ na wo ho mekai those times edu baby kra no na etwa president Kufuor infoni ne saa ne o ma ne nyina basisi a wo hwa a wona me ne wo kese me se bisa kra ye benya camera women ne ma omo media mu numbers ni na akon uba engineering na oba medicine nyoma bebre sisi a emba nyina ema numbers ne ahonde ewo mu na ba enti me nkata ye koye ni ma ne aba yechi eti enam the way ya socialize ye no ye more domesticated than in the workplace ba kakra
orientation ne gender advocacy ne nneɛma akɔso nyinaa ne mmɔde a yɛ nyinaa yɛ abɔ no deɛ yɛyɛ no ebesi pi nti me nka sɛ yɛkɔ anim a ne approach because bibiara mu ɛhyɛ ase a ade a yɛamfa nhyɛ wase deɛ edu beebi a ɛbɛyɛ de nipa na odi w'anim no ɛyɛ sɛ ɔbɔ nhomɔden paa nsa na wɔatumi ato no ɛte sɛ deɛ ɔwɔ school wa class 1 by the time I go do class 2 na dey do or class 2 no or class 3 enti modern no ne baako ye ana biako ye unity ye nyina ye hwɛ se bebi a ye kɔ no space na ɛwɔ hɔ no ɛsoma opia ne ɛsɔ ye mu ye nyina ye back together ne push ya bebi ye do as a man na ene State of the Nations address said your my Ghana yetebia ene abobre etie so far yenim se Ghana mampanyi de nsema hodo betudwa waye obayi dia na asusu se nka mampanyi ne hamma ho no mamma enka be ye odene dey oh sisi ade ye nyina nim se bibia oman ne du no emu edi na se oman so mu edu dia ema ne mmema ema ne nkola titire oba no na ema dodo na ne kodwom ema dodo na ne hwefi enti baby dia ma no so na ye ho kire ye kese but so tie the president ka wo ho na no do the anniversary na Independence Day. Oh yeah, I know you are the Independence Day and we are Volta region. What shall you cry? Into me, says, I'm crying, no, no, my idea to a queen say, yeah, Ebema Yina, one high, no, and when I may say, President Bebo hope you. Because Cecilia be a dunity, and ye young quan, a Yasiafana, by your shady, young tree, and no, the opians being cassette, baby yadi. But the why you be done near O'Shea and cry, you let me a JD. Yen I yen baby I J economy ni free any baby I bet. The why you be done near Bacassa yenny, San yenny. See, O'Shea and cry. Now, before on so or shed there a day about and which name or boy a cocoa. Said you obey no, a bema which you are but. Nipa de ye hwe omo sene ye beye sene ye hwe ye hu Italy ye hu mkro bebre omo hwe adehye ba ha no ye hwe bi but enti se de ewiase afa na baby hwe ye ono oka che sisisi ayeden na nipa kro na ohun se stay na beye but ebeye ta mesande enuoma tutu akwan mu ama na besi bebia esina O'Shea and cry and see a didi. To me, she say a hono no beshe. Na se bibi wa hon soa to say the way you read the 2023 budget social interventions ne nneoma nketen no ye tutu mu kakra kakra ne baby ayedi but ye tutu leap ne other social interventions ne ye tutu mu kakra se ne be ya omo a omu sheda ni bisa no omu enchiro mu bebre nti e so na me hwese president bebo ho so bi na ye nyina because baby ayedu yidie ye nyina ye se ye ba together na ye hwe the way Ghana picture because amanyo sam de eko nyina economy ni ho a de na de oba no oba behwe nti e ho na me hwese president be kaso bi beka oma enkin komu wo na ye nyina ye nya san kwahye no ye nyina ye mo kakra ye nyina ye beye a ye beboa ama ye ma na esi bebi a na esi 2017 bedu 2020 mo a de to ye ne de aba ni nyina ye pesa akọ bebi a ne ye wona ne nyina ye ho enchire ye no na chese wonso dia na wo hwe ani mo no ne yenhwe ne yedi nkomo fa emma yebu yensa paade bo said the mpanimfo bi hu ne say luxury products na eto ahodo da so
comparison we ya na mema nanu ense da nye ho edu vows there bohu ne say yankasa dom doctor afiama nkwa na ye condom yi sesi ne kwa ho ani na oyi chicha mema no saa na so say ye oba na nyankopon aboye se busumi bie wosi ebu yensa na pada ya mo ase ye wosi didi djuma ne bu ohura na ehuri unyi ne se kana ye ma nyina dai kama mpanyini kasa no no wo so timi ka kire se to no omo yi bi afiri so hone de se pa de mi njindi so obi betimi a obi obeka say luxury products na oka de beka because adia ma use o share so a ma dodo na wo krom ha o share last census say yeah kikako be 52%. Enti eno de ye ka say ade e si ehwe ba ba say ye etu afri ade bi so a enye say ye ka ne keke ade a so be ye be ya ye nye nensi enti eno no de say ade a say president a share onene omo share health minister gender minister because it might be nkola bi o school ontimi nko school be ye 1 week ana busumi bia obetu school mu be ye enam miensa enda 9 ana enson because obu ne nsanti nti ahone de ye nyina ye kabom ni ye hwa ebeboa ye nyina because nation bia ni ho a ebetimi aka say aye developed now one side of it in developed. Say 50% or 49% of the money in ye developed. Na man ye develop. I ain't mean say ye developed. Meaning interventions about over the years, girl child education, this annual money in that. Into a 100 day idea see near share. Ena individuals so more campaigns and pure poverty ni sa enu mani nyina enti ade ese ye hwe na ye nya ne tse ade ese ye ntiaye na afi ba ko echi afi mienu echi ni asan ba ese ye de ye to so ne sa enu mani nyina enti me no ade ese ye hwe a very crucial policy decision ese ye nyina ye hwe ade affecting bia enya endu bebia we wiasimo a ye beka se mema nko ana wo ana emma omuye mpanyufo a omumbu omunsabiem na wo ewiasimi nti ade ese ye hwe se ne be ya ebetimi decision bia ye be ekibe ebetimi akonani na abo obi enya se nde mene mago ne wote ya yaka ne sa president about so o meyi tu afri president ko in another 2024 echi wa the omani si baby says okojina home obi ba enam ya ntu yebo anhwe anye de we be aninti no no nso de ono nso ne de aba obi ane na adwen ye kase ye tu kwan a sisi ye tie kase ye firi nkran kokuma ase a obi be kase me fa kofori de obi be kase me fa nsawo yenyine ye be kwa akodu kumase but the way I be ye na ebesi pese na ye be ya ye kodu kumase wa obi an yeran eno ne ye se ye hwe nti say ye ka say oh president mbeka enam say de epesi ye tie nti eba emma ne nkola me gidi say ye take decision wo ho a ye say ye extremely careful say ne be ya afiechi afimienu echi ne embe ya asema ye besa aka ho asipi afa yanhwe nanu adana mampanyi dada his excellency John Dramani Mahama ene oman intentions eye known say wasoma mama kofa forms into wogina tiene wa launch the campaign na ni nyina mu no de to dwa se wasa betna adwane so a the ruling government said your mo misappropriate funds corporate funds any other funds obehwe na wo mo ho bo mo nyina no ode o ma famra kwan so eye kasa ana se sansase enim se aban bia bedane a ensam sa akoso so mo ba ya na ye nhyeda hunu hwe na in the first place base appropriation no kra no ebi ikoso de onze baby a nipa wo bia ye nyina ye nya baako
yeah na mpanyifo so ka sensa ye nyina ye ne yehu yes ensa tia nyina anyepe na nkola akro omu fi maame ba akokra omu ye sometimes omu ye entafo kra ensusunu ye wo na former president there say hu ne da anke be ka said you okay ye nti yenhwe ba yehu aba o the MP or the vice president or do baby because on the luckiest vice president because the president man quite money ye the person or yin obedi president yin na ye hu ye and same bebre see but and there enya enwama ye see ekom ye ka time incompetence na corruption be ya ade ye ka ne de bia ye ne mreso nti asem na o ka ne de me meka say waka ne saa yeso yemfa ne saa ne ehu se Ghana ne ye ko ne ye ka ko ye ni ye nka nko ye chi nti abasa kasa ne de me enya ade a me hu se ye semre na ye sempe se because ye hu bida ye hu de obetimi aye de ye ne de ebesi ye ye economy free very 7 point something e besi 3 point something growth rate ye hu bida enye nipa fofo se bia se ti a omo ka se omo sister omo parliamentary leadership because omo penkofo omo ti economy asedia na nka omo di nipa fofo ba ya na ndi anke ya hwe because nipa ne hu ne da ndi bia anke be hwe de na wa ye da mba former president di Mr. Meka ye hu de wa ye bida nti Laura to Musa, yejawa mu akrono. O final comment to Emma on a next special day. Yeah, ye celebrating my. Okay, so the American say me da hobo Emma nyina baso. Ye ministers, ye chief of staff, ye members of parliament, ye 20 from NDC, 20 from NDC. Emma hobo modin nyina engineers, lawyers. I mean yenya former two chief justices omo ye ma ehundu omo ye yenya two EC chairpersons omo ye ma ehu adwuma omo ye nti ye be koso ahye ye ho incline said ye no ye nkoso ne yenye imagine ye a na ewiase afana nyida ejina ye ne ekura fie o adwuma mu kura oba wo ho a utimi hu ana akoya se oba ba akoya ade a ema nyina na aye bema ba akoya ade a bema no nkwa na aye nti ese ye hwe san nyoma ni nyina ne ade nkabom ne ba akoya ne ye hwe ye nyina ye ba politics ne nso a MPP NDC CPP PNC at the end of the day Ghana nkanko ne ye hwe nti ebasa nyoma yebe kasa yebe di echie but yebe ye pia ye nhwe se ye hwe Ghana nkanko eni ewiase afana nyina nkanko ne enye de ye memo bia yabe because ye no yabe ni Jina so ba yansa yeda se se ne eba oprumu age yesu jina so na ye na ye homrabusia ye dan ye ho ne yato ade abatew ye ba nkobɔ twetwe no de aka kire de nyina be de beto aso wo mpensempense mu so me basisia. So any ewo Badwam Adom TV na ye International Women's Day nti ene ma no ye se mema na nye wo mo ahome nti o ma hene kwabena sante ya manada onyina home wate sanso na akọ radio nso a Chief Jerry Forsen ne kwasi asempa papa bi omo nso ya ma wo mo age o ma home ene kejiwa no ankasa ne ye Cobblestone mo omo nyina yeso omo nyo ma home na emma no enye adwuma nene mene emma mienu na twetwe nkomo eye Laura 2 ono no MPP amanyoko no wo mo kasa mo no ka ho bi ono aka me ho ewo eye zoom sanso ena mago watena se enka ne ne na aba na mu seni wo suhum ogusu agina manyo nsem ni mu a wo bo adwuma nti memra ne so na ye ni nkomo na na no ada mampanyi dada akofa form so pese wo sai flag bearer ema NDC amanyoko no wa launch campaign na ni mu no wo kyerese aban yete so se de sikasem no COVID sikani funds ahodo bi misappropriation ekoso wo mu no ba omo ho bon mu bia no obema mra no ene wo mu adi sasa mi so mu sei you medasi minyamba na
Michia Laura too. So na fati so emergency bi a wenye bi anyame enka ne ho. Minya ba na minya Laura too kasa no obisa say President Mahama na omunimu no dada na say foforo na eba because na pen so omuhu niema e call so na sa time na incompetence any corruption eba ye. Kamia ye me say Laura too on to Ghana. And I say hearing amnesia be or dear or pese ote and ote. Because President Mahama na ye nimu na or baby na pen so near to cement less than 20 Ghana cedis. Na do no car say yen so near to cement 100 Ghana cedis per bag. President Mahama na ye nimu na or baby no. Na pen so na ne wo koto fango egu wo car mu a de ye friend no obroni friend petrol no wo say liter no eye beer bottle no yenya no mu nim beer ne gold and club no liter ye beer bottle no baako na liter no e mako 4.5 and ye gallon 1 gallon. President Mahama na ye nim no dada no na a gallon of fuel eye less than 15 Ghana cedis and na do not say yen so ne na which is 4.5 liters. 4.5 liters a gallon less than 15 Ghana cedis. Na do ka say yen so ne na ye ne ti he ono ni liter more than 15 Ghana cedis. So no be ka say international price. Omo ye campaign no na international price enye ne na eba o. Na wo hoda dansa na omo ye campaign. President Mahama na ye nimu no dada no. All beko no na cedi to dollar rate no. It wasn't even up to 4 Ghana cedis. Nanado ka say ni tiri mu odem pa. Ene nanado na ye so ne hwe na oda so te ye so no. Ene dollar no ade be chi no. Je ka say eye na na ugina supermarket kwa na wo to ade wantu ya ka ntamu a. Ugina ho ne aka cho ade ne ato so di first ka ne bi ka ho. President Mahama time ye hu ne sa. President Mahama time no asetina na one yetie media fo mu ye adwuma mu nhwe mochi mu ka asem a mu nhwe mochi ye wo man mu na media fo che say reports international agencies kra aka say ye media freedom no che say atoche mama enye fe kra ye tioma ye ne President Mahama tena ye no ye hu sa ne ma no eso na na do ye nso ne nhwe no nia odi ye efe mu no President Mahama time ene ye timi esi UGMC Emma na na do buy the ministers etimi omu timi pack omu ne mafifie koda ho so omu gi omu ahome health University minister of Ghana Medical University of Ghana health minister na ho ye gi ahome o so mo na mo bisa na o so okoje na ahome abra covid buy no ni ohoye fasin ni fie nti o pack ni niam akoda President Mahama na yenim no na sam na ye kan yo enti se ye ka President Mahama samo a ne so bi eni Ghana whether they like it or not they can bend the sea ne so bi eni ho President Awatena say now wetimi atete your mind say and then Nanado is struggling. So now must say you call IMF for your failing. Now Nanado is struggling to fail. Exam so now or chrono or team fifre proficiously that's what as a fish or then you. Now failure so be struggle. And IMF after staff level say IMF almost not a match you. Second match they sit 4 times in a year. You know, match you say to me call board level near call discussion. Requirements as I say they call IMF no. Meaning about yeah team FIFA yeah. It's President Mahama. Na mo say we failing. And then another is struggling to fail. Na the me new work run say President Mahama time. Now your debt to GDP ratio was around 54%. And the IMF catch Nanado. Any Baumia Nyansabu say in 3 years the program of the Bemom says 3 billion no motion Bomonsaka. They have to go back to 54% debt to GDP ratio. President Mahama Ejayano. President Mahama na ye nimu no na inflation was 11% and sana ojo mine na oil field. Na yesa e ba ko pe na ye wo. Eno kra na ye challenges na ye ntimi too crude because machine ne say ye jama no omu nya 2 additional fields. Omu say omu inherit Omayana say from IMF conditionalities yet me predict say in 2017 measures are there to place stabilization fund, heritage fund, sinking fund sanye mani na ye extra levy ni ade ni nyina no ebe peja Omayana from 3.7 growth no to over 8% growth. IMF so predict ye about 26-17 omo be say adwuma be no mo ye to merit that growth. So this is the President Mahama we are talking about and this is the President Mahama the entire world the Britain whose institution and who say they grow to GDP ratio now ujaya no Nanado will have to struggle and no
in 3 years to go back there. They are telling us, say, take us back to where President Mahama left Ghana in 2016. Now, only ni says akasa na yakasa biya will be a pekwanya ba waka because MPP beba and NDC for this. Where the IMF na account. I don't see na can for yat age pensioners to seek anyina. What be that woman mu? Say buy to be the necessary route bottom to me jusika. Oh, say exchange for other bonds, sir. Chese me aba. Would the minim say ye bebre. But in this fourth republic, what be that say a buying say we seek a show bottom me demenseka. We seek wa bread na accountability yeah be President Mahama say obeje ya okay. Na Madam Sophia Kufu kan no man tiana. Madam Sophia Kufu was the chairperson for the COVID Trust Fund, and she saw how much came in there. And probably she saw how they mismanaged it. That is why amamene kase sika no manya no. Hwe ukotu se nipa mienu ko em bisa ne se de benti na muko bisa se anano. Madam Sophia Kufu is talking from anano no. Because when who be that say as a chairperson of that COVID fund no, na ma say sika bebreba munya na ne ma ba no pensioner ho se mo ba bejiska onim se ochine bi no aban bi ba for accountability a se bi obi lawyer ni a wa distinguish no ho onim bibia be kwa kofa na ba se bi o meyi no. That is why she's asking them for omo ankasa part of them obi se omo accountability. Every Ghanaian is looking for accountability. Hey, President Mahama ba na in 1 year no che say otimima MP before air accounting for it. Ghanaians will be very happy. Now Obama MPP for account dear. I mean because as I kasa obi e ba wo dey share COVID-19 yi fund here Auditor General findings by and the Ministry of Local Government they paid monies to eye clinic so almost fan talk curtains and with COVID fund something which is not COVID related eye clinic so almost fan talk curtains na the yemi ye twamen so no kra ne say Ministry of Finance wo kra de wonnim what ene ko eyama me no mo dida wo mokola ne ade say abaye fu say ye omo motete ticket say ye agi yama me no musika uto tomato 20 Ghana ne ye ticket meko ne ye ticket Ministry of Finance etie sika Emma private company 1J withholding tax. It is over 1 million Ghana. The Ministry of Finance was so adamant about it. Now what's in my now why does your mind is sika enim? The monies are with them. Because COVID sika yenya from the Auditor General over 21 billion. And no is around 6 billion. Just say sika no kra dos I billion no I na me who said the American because I na every year ma me no so sika bebreba yenya no. Auditor General report no. Among a year can for yet and call parliament no. Also they spent around 11 billion. But Auditor General Mayati as said misappropriation was about 5.2 billion. It is sikane bebre account. Say e obe 16.1 billion wo ho a e hyehyem krofo botomo aye ni bebe. Ye da no mo fa go. They will account for every penny. Ghanaians will demand it from President Mahama in 2025. And the accountability then they better get ready for it. Because Ghana is not broke. You cannot borrow over 11 billion from the European market and tell us that we are broke. You cannot benefit in 1 year. Sika bebre just under COVID. Now and now IMF will say, we should 3 billion. 3 billion I utimi borrow year 2018, 2019, 2021, 2020 no and now one na wo kwa stress at you know in 3 years so mago fakonko homam na menko zoom so na Laura to daswa age na so na yeni enkomo Laura to timenka e ba cha mute ni eni enkomo wadama wa mute Laura to Badaroma on mute ni eni nkomo. Okay. Afedi ya mete wonka. Yegusua wo mampanyi dada nsam a woka se oba misappropriated funds obehwe na wahodi omanfo accountable. Na sade Ghana for de oman ya hyebo nsai na Ghana for wogidie wo mumui say ye sika mo behwe so yie no. Indeed funds no man misappropriated. So funds there misappropriate anka Ghana for nyina em. Let's say American no. Eba management of the economy na.
the amago kai and I catch your sensual studio, I catch us on pay binum why. Na yo kanyina enya asema say e ase ahokyere aba obia enkasa ahokyere ma on say dia mago kana say wesu ade wo akotro exam na we faili na yese kotena enchen na obi aba umreso no we nya pandemic we nya bibia who fail you na yes kotena nche na de obetimi aye so embra meye no ba ya na obetra exam no omo class omo call ye na asaba kotro wasia na BT na obi di ni musuo aba be time nyina na ya cancel mo exam na eta mo san dire mo na mo san kotro exam eno na mago ye who yes kotena nche de o ye o bas branding ugini fa wo ye 2 ye ni de ba ye nyina na kotena nchen Laura remember ho kakra that bus branding it's na make us asa de aban bi e beba na wa list moye A moye B moye C me ba me hold him accountable but sa ba ne betina so asa ye aduane ba na mudio na mo rafi sa bus branding ni sa anyama wo kekan ye ne ye politics of equalization yi anya bia mo ba ye no mo ye madwin se mo hold wo accountable. Never. I yaba into power. I bibia Office of the Special Prosecutor. Yes, that shows commitment. Passing of the Fiscal Responsibility Act. Say yeah, they are all. Ni na o. Also, say obi oba. Why you not dream say? Obey ye the say you know. Or the nyoma tutu akwe. Eno na nanado. Danko akufu adwai. But also omu kasasa no na sometimes ya kai omu abro omu di Ghana ni boni omu di Ghana na yes omu ba ye no omu abeye boni bi enti sometimes yenka ya na yenka enye equalization but sometimes obi kasa bebre na ni we fi de chi a esa o kai no so omu di boni okro mu aba na uba ye da se pa se boni ya ukwe weni but special prosecutor here in Ejuma. And the Auditor General report is not in and yeah 3 years back and 4 years back. We are promoting they are only looking at previous years, but we are still working on a bar parliament veteran so. It's what the normal to Aquema. Baby I yet Ghana, ye Cromano, Yanimane Ejuma. One shame running your own to be sorry and also because brande bass and obedi Ghana seeking to go from every fear at the narco to see and yanisa. Anya crowd send the Kunipa crano. What's the Oka say? They are not guilty on guilty. Or your suspect, or your alleged victim. And see, Bonnie Omoti, double salary in Kwa, Yakasi Yasha, Yatini and Washa. Miniature some members of parliament or more on a far cry becca. And here, almost Cassa, almost Kaisa, Bonnie, Ghana for the whole Kayo. Someone a Casa Ghana for Ewa Refie. Best almost a Ghana for one Kay. Cecilia Obieni, near him the Omaye. Yeah, Pobia Manabe, Gina, only the way I say Gina, meaning to say NDC for. No, son, did never double salary, and yeah, Yansha double salary ya wo boss yi. Yenim sese de okan no due process. Anye bia no matu anamo sese ankrofo no amususu se o magi double salary no. Eno so mo hwehwe mu koso ana. Oh fa Juma special prosecutor ya. Ukwa all those cases are there. Cases be also enkrofo ankasa individuals. Na se dia no so no na adwuma oye no ukọ ho sesi a obehu adwuma bebre ebi kra ye ni mu ase cases so hwe me ebi kra ye ni mu ase wo ho a na ediba ko nti corruption ne the fight is a matter of commitment enye ye dia no ka keke enti na nka me ba ho say a matter of commitment you know anye bia ye na detail wo mu ewe akire se obetwe wo ho afiri ho na baby are still ye do a special prosecutor gusu ya wo wunyini se sa abre wo se nka grofo bi wo a yasa wo mo la atwe o mason na amamanfo bi ehunu se sa kwan we yemfa so bi
Oh, but say Oshe investigations there also bebre na this time. That's the commitment canon. Oshe one of the development authorities. Edini ma papa. They under investigation. No bebre see customs of them see it's under investigation. And I make us say a crony no. Apart from your constitution guide there, you about passing other acts, legislative instruments, nyoma bebre. Yesha sudi juma. Ubana opesa oye juma ne sene ya. What them brought queen. See, yenim say e bi ho no dada e wose nke na hwe net net ne ye net omanfo aso no kura say ye nyan shedan fa ni djuma mie e na egusu we say twen act for. Many about so udi crow bonia our public service I say empro bonempro it's no dey say baby edu ni say ye hwe the way I dey Ghana be see baby see na ye nyina ye ho atoy eno dey omo ko baby a omo maslo dey ye eken e da ho wo so enti family dey be pray wo enya se me ka so aka se oh ye de ye ho so e ye nipa ne ani omo ye na sika no bebre wo ho na corruption ti e hyehyɛ o manfo no moto na ye ma ye ho nya ha ne ye nyi momu mfa nyi o man ni nsi ho na ye twentwen so ansa ya sa akọ baabi akọji sika sa de abewura mu no na ye ni abre se ye pese o man ni koyie say ye kaso ye ko baby akọji sika na on say eya ye ka momien kanu en si baby esesi ye ko baby akọji sika na nyeso obi sori e no kasa me de obi ma me sika ensi hu ne no so ba me Laura tu pacha otemenka ebusiana se enkomotwetwe na na egusu aya ekoso no hwe baby free buy any baby aya bedu ena ye kan ye ka ko president Kufuor time ya no mo person beti but president Kufuor buy MPP government kroya ne be buy ji kroisi 2010 and nam say ye ni enti ye money pact and then ma ye ne bilaterals ne multilaterals in Kitahudino eba from kakra we open to the commercial market because now ye in this in say those kind of rules say we are commercial and I won't share cry ye ka omo be kan na moji lo moji ye ka interest na was pa it was World Bank backed na honorable secretary de boy 15%. So if you have 15%, no, you don't know. If you are a car, some na, so almost who said, oh, buy no, you buy here, no, we any year. And can say free 7.5, 7.3 growth rate. And they do 3 no mujaya. Now, even when they come in na, I say, oh, my, oh, chaya cry, oh, economics decline, ye never shock. And agriculture. Ye tintin somebody ye beka obi antimi nkasa ne ho so but the NDC for ka ya na ya because boni omodi kroe ne isama ya omo kika na ya na ya nti ese ye kai omo no mu se ye wa ho kyeremo ye de be ye na mu de ne de ye kasa enye hwe kwa and then obi oton ice block obi oton ice kenke on kasa mini light intimate mi anya ejuma kakra e bona kosoro kakra mu ukwa unya enye sisi ande e beka so issue in Niwa now all that ubasha na ye localized problem it's ejuma de ya ye bi o twa free such as o hwa akwa ye o hwa Laura too yedase pa ne nkoma woni yedie no ya nkoma woni omodi die ya kase ya ka omuntimi mpie kra bi yedase se ene woni ya twetwe nkoma busia Laura too Musa Saka ono MPP amanyoko no
eku akasama wo modi mu ntintima sanso eno executive secretary edema Postal and Courier Services Regulatory Commission no na mensamra studio mago egwoso awa na mago MPP fu adwuma o maye nyina se so na nso moni anase mu ni aban mu nti yenkoku no na yemode in 2016 Oraba umia ka sembi na ne you see I am penifo ka kama. Now what I have noticed is that area seno you see the universe will bring back to you all the energies you give to it. Nti say we in papa obeboa papa ni nyina no one day no dey abro say we universe no so bone so a or the sound from aboni nyina be kan bom one day no but me aka say there is nothing economy except your pockets. And I'm asking Laura too again, how much is a bag of cement? A young person, a young graduate, when you juma, why you budget? So person o see 3-bedroom house, 4-bedroom house, and also person o see baby kakra, edeman nebusi eni bino. Why you budget? Cement and you turn less than 20 Ghana, and then 100 Ghana. Laura to this is economy. Na unyi ni so say the year can dollar rate exchange rate na dollar rate no nyansa bo akwa umi owa why you not asking him questions or say onukra ampo de or say borrowing senke ka bosia bokra nko mo manom 7 years ne 8 years no na ke bebu oman into ye de oman ma the longest and the old man no de ni nim senka old men governance de ko mo nko borrowing ho da or say sika e wo Bank of Ghana why ye adwuma wo ho de no kra Dr. Adofo mu na man adwuma wo Bank of Ghana NDC na employ no. Why adwuma wo ho da mpo se sika wo ho into your bar or the sika na ba besie your mind no enti enne se yentimi Ghana cedi no entimi $2 na yembisa na nado ne economic team no omo be ye parade say your months mu no but apparently ade asan so cry ma reho ne say ba omi anyansa nyina achi na bra na nado efa emema kantinka 40 to say cyto class the good class to say almost shako ebe fa so Ghana cedi no ebetimi anya ahoden say $1 ya fa ba omi akra nka say bi on adwuma na oye na e wosoro na omo say he is a disappointment but he's still talking and Laura to say yen where is Baumia enti na chese mo beza mo chere say ne na cement do 100 cedis no say NDC say ba power mo bete cement no so na me say IMF for say wo IMF for asama o maka kire yen ye bre you am say we are struggling to fail no omo say eya na na do na ike no foriata ne Baumia no omo fa Ghana economy no enko back to debt to GDP ratio of President Mahama Jayen which is around 54%. That alone no has vindicated us. What you say? Me say Baumia say the economy is in your pockets. And ne eduane gari wo to asika say na auditor. And then kind of who ya ka wo fam fichira who kita 5 cedis kura utimi di bi no say na yedeto. That is the economy. The state of the nation is in your pockets. Yeah, that's it, Mago. Let's say ebusia Mago no amanyo nsemu oye wa yakwachi pa ya uguswa ewo mu na ye International Women's Day nti ene ne ma na di nkomo sadi amemo ni city ensemo ahodo atwago na di eho enkomo no na meko no happy birthday nkomo Hana Arthur oye nursing student or Praso nursing training school that hene wo mame ene abusua nyina and almost so happy birthday your friend sister Millicent and say na any birthday okay yeah Millie happy birthday nyame ensure we your papa echiba na say Millicent nyina ene abusua nyina ema happy birthday na me sorry so me kwano so de na say boa Augustine one way rep now last week or travel all the way of Western region eba ya Accra hasi was said hokani Emilia Ankama ene wa woda ye nyina ye do we love you so much Emily happy birthday nkoma abusua so na me gina na mpensem mu amede somo na no pay obedwam so me de nyina se wuhia me ya friend anoche wa ba ajwa se wa me mochi